O te whasisilatu to e amatalia nei tonu manga al fono au whai tula fono. Te tonu maua se whasinga malosi pai o Palemene, wha malolon sai vi ia le tualan fua ili nei aso. E whatati ese tonu manga al fono au whai tula fono mo le malolongo le uli, lo sau no wha mamlama le fionga le minstaun tanga luengo pisnisi ala manuia maleipa, ile tula fono tau whaofi o teu ngal tula fono tupe teu wha whainga luenga ina mai fafo lua fe luas fun moleono. Ia o le avanone tu natu lau fionga le minsta mo le whao wino lau saunanga. Tunga fono te lai. Ia, se tu malia whenua alfi na ngalo minsta, se tu atu lang te ita en malo? Le tu le avanoe awa wad saunanga le fionga le minsta e whani avanoe mo le 12 te tele. Lau fionga ele whai lau tusi al fono, ai mai se whali tau tenga le nei aso, whamalo le tau tua Palemene. Ai o manatu lau fionga ele fonga whetalai. Ia, ele whaina tu ua lava se mea whaafatu uru le mawhau whau. Ai tau te le i malolo. Sāna whanofo lava ma toi mawhau whau ma toi tō manatu i lau saunaonga lea na e sauno i ai. E ala I whaalinga ia na toi whai muri mai le taitai o le itua ngai. E winga le whaso longo le tātou ngā luenga. Ana le nganga lava le mamuri atu le whaafitai, ono lo tua wanoa pea. E ui lava ina toi whaali se fina ngalo ma losi, ma se fina ngalo e a ngai mai e teia I le tali le malo. Ala tātou o ia le tali o lo saa. Whai lau whai ungai, ave pele ava noa mo sui mamalo. Ona e tali tonu, ele I whirwhiri ina le te aidea o le itua ngai o, sui o itu malo. A
aftai e tuel tulanga lea. O raya fo I winga le mi ngao. Ono tato tulafono. O mana ye au lape. A e se tangata e tu lai e se malefono au whairfono. E tauna longo le whailau tusi se whanoi alo ia. A le mai tau nei. Tu lai I whae lunga le sui o whaleta musu umai wha tu lau lava. I la tauto e longo te li tonga yo e se malmota. E nā lua le na o I e whafo. E lau mai tau temi nei sa whape. A tono e fo I mai wa suinga maria le mesa unofo ma. A le mai tau atu nei o whainga la ia. Whainga nei lau o whionga le whangsta lai pui ai. Tu manga o tatu whono. Langa le tauna moto tongi o tangata whapea. Oia la ola e whailo lato wiwi ma lato mawha. Whau e whawheta tau le whaunga ngasei. Ia e whapena atu se tala. Au le valelu moli atu le whawhtai lai tu mo e la o lango papale pea. Ma ono sai. Langa o tatu whai walo whiri ma nei. E peo na whai atu. Se olo whaanga na olo whaanga nei. Ai wana I taita ia wha lima o mātau. Ni mea nei lela atatu woa iai. Ia la kukua ngea la o la uongi pulo le moka. A le no whanofo. O ia wha longo iai. O la uwhionga le whangoftela. Ia le no visili atu nei whalau tusi le whong. Ele se whanoi. Ia nai nalto o whaama le whautautanga I la uwhionga taita I le mota. Whaifo e au lape o nei mea watu o whau tele. Le mea nei le mawhau whau. E me se whaso e saa inisi o teimi whai e mato lau. Ia o loa ngai mai pele mawhau whau lea. O nano manatu lau whionga le whangotelai. Tauna wha leo langa le mai tau lau ia le atunu. Mai se whau mai tau lau o salmuri anga. Ia manuel tato whono. Alo whaftai, ai lei tua le awa noe lau whionga le minstao. O tano o pisnisi ala manuia malipa. Ia e tā ua fōi le vaenga o e sau noanga le whionga le li Palemene. E ei fōi vaenga o leo te iloa e leo whatino ina e sui mamalu o le tātou Palemene ui o lea. E le mo wa. E mole no fō le, no fō tuel sui o ainga le tai. Mai tau ina le tele o tātou Fonotaga. Langa lai tono o tātou tūla Fonotaga. Maua e tā ua le vaenga o e sau noanga le whionga le te o le malu. Te leo sui pēr tūtula iane. Pia no whai atu. E le mo wa o le sui o ainga le tai. A le tau singa no fō le nei. Ia ma whainga mālo wha temo kalasi. Mole a ngai luma. Ua fōu la waile nei vai teimi ai peo no whaiatu. Ia ele e ango tuli i helo mawhau whau. Pa wan meo le file mua le mota nei ma le tau sia o le fia. Te alo nisi suina na tūla ia nea o mai loa a ngai fafu. A o loo iai anga e maasani ai. E te whaai loa mai ia te au loa mana iono fo. A o e tūla. Te leo whaiatu la ifo mai ia te au leo au se. Tūlo wana ngana leo au se tua. A oanga ia wha Palemene, se i ofo ina e toe a nga I mai mea fio mai te nofo, e te nofo I alo nofo. I oanga ia wha Palemene la fo, I tonu tatu la fontu ma ui o lea. Le o lea la vai mata I tu o nofo. Tūlanga I ele wha pia o alo el titilo au ni o nofo. A o la ulea te talo I a te utou. A watu te whaia mō wau, lo whai puli. O le nofo leo lea tunu o le nofo lea o le malo o le nofo sa moa. A ui o lea, ana o se toe wha manatu o le nofo. Langa atatu wa ailo fa tangata tu lowa I lo wata mali anga o oe. Ai o tatu to manatu. Langa o le fo no fo le to te afifioi o no fo I tu malo. Ele o le sovereignty na o Palemene ma le tausinga le Palemene o me ui o lea. Ia lea o sau no le fionga le tai o le malo. O le tūlanga fo na iai. E tele nisi vaenga o manatu ia iau. Mo le anga iluma o tatu Fonotaga. O la iai ni suinga mo le anga iluma. Ia I fōle manatu ia te au. Tele taimi tau te whelau toa I ai maanga I mani no fōa. I le whapupu o tau saunoanga. Mole anga I luma. O la whalitato wati. La whalitato wati taimi ei tau saunoanga. O no tau sila fia le leilea. O anga nā wha Palemene temo kalasi pe o na eisi Palemene na mato wasi asi ai. Ia se toi wha manatu o no fōa. Lea o saunoa te itai o malo. Lea se si fono sili atu fono usu nea sa moa. Na se wha manatu, pe ano whai atu teimi, telo teimi, le ulu tō ina tō whai au tō. Lo tapu ai mai au tō I tō malo. O tō o lupe na wha ia mai le fui. A tātou wanga I mai le tūlonga ngana, ai wha tama se ai. Ia, nana soso atu wha pena, tati atu ia au tō tō wha.
Ia o se fautuanga le no fo pe fo no wa sa no ye tai no malo. Wa mawai fo i mani fa manatu ali ali no fo ni vai ngole oti. La tu atu le vano le ofio ngani minsta e tu la fono fa wa la sa no anga. Ya tai lo fio vale. O tai mo la vano. Na tu uma tu fa uma. Sa ya lo foile tai nga su pa ya Palemene. E tu la aso. Pa po prof tai le Palemene. O fio no tai man. Pa le tu si man. Pa ya lo fisio fono. Ya mo le asinga malosi. E tu la aso. O fai sufa. O fai pule tu la fono au tu. Mo soli nga tu la fono mo fa salanga. O fa po poina fai pu fa a. Ile mai ai o fai pu sufa. O tu la fono au tu. Ya ai le mafai. Ona fa sala ai o so yo komiti fa tonu. Fa pela to e ona ina sea. Pe fai e fa maundia se soli nga tu la fono as a company. O fai pu su mariba tu la fono au tu. O le mata tuina pole monitoring. O bisilisi mai fafo o lesi talaina. Matuina atu ai tu si famaunia. O nisi o teu ngā le fai upu. E au fiaile mawhai e mtanga wenga. Na mata tuina i lalo o malosianga o fai upu suiva. Tangata o loma saurumbia e lo fisa sidi. O lo fatinoina bisilisi. E au noma tu si famaunia. Po ngai o inga. O lo soli ai tu la fono o tu. O se foi teu o na fai na tarasanga i sos famasino famsinonga fai tu malo. Ma le famsinonga sidi ya Samoa. Mo se polo inga search warrant. E fatino ai sai linga o fama bonga mana mbia. I lalo fai suiva o tu la fono o tu. Fai pulos fulu, ma fai pulo tasi. O le ne tu la fono tau fa ofi. Fa popoai ni ai ngo fo e ma fai en tanga ruenga no fa nga ma fa soa fa mtalanga ma pa anga mai fafo fa pena fo i le va tanga ruenga ma le pulenga tupe fa va malo sa mo ma isi official malo mo fa mo ruenga le netu la fono ta fa ofi na ufenga fo mtalai ma le malo Palemene o fa ptele ia fa ptele na tu la fono tu o teu wina i le netu la fono ta faofi tu la tu mbata nei mo le ilo loina ma fa maundinga ma fa tele fa tai Fa malo fa tai lo fionga de minsta ala manuia malei pa mo sa no nga fa mala mama sanga fa mani no tu taua mai tu nga ese o tu la fono ta faofi e manatu ia o mau foi se maninonga o pa i o Palemene e mai se foi sa usil fa fonga suinga malu i le folasanga manino ale ofisilo pulenga mtanga ruenga pisnisi ala manuia maleipa i le asonga fua o le tato pre-sittings alo sa no le ofionga de minsta ia o le avanone la ala fua tu maota moni sui e fia sa no e tu sa o le tato tu la fono tau faofi malo wangang faaloana no fo ngal fo tai ia o le ua maua tu la foringa tamua mai le to o fasale le anga numero toru ia sa no wa vanor mot Ole vi inga mar fa tai le tua ta to ria mai fo il nei asolona to lo ta tu fontanga mo le tu fa malo mar fa tai il lava Palemene on sa no fiunga il fun fitalai fa to inga ruenga le ta tu mauta ia sa da tu fo yan le la fa mo le fo le fa malulu mo e lo fiona te tai malo per a wisa mai tau mai ya le anga lava io ma tu sui e lango wanga luenga tu malo ma luenga lo fiona ko fetalai watu se matu sau e watu la fono yai eu te lo po me sa musu e o io me ele musu a sa usilia tu yai e pa pe ola e la fono yo yai ya ma tu ya e ai fa pena a tonu fo e tulanga le sava pe mai
ma te mai te tu la fono le ai whaftai lo fionga ui la koe se le fonga sa whai ol prisiti tai ore nā mai ale wano ai watu e matu manatu a to wai fo i manatu sa watu e mo si fo nei tu malo e lango i me le ai le tu la fono ya tono whaari te eisi vai ngare o fautuanga sa watu e pia vai ngana na ona whamau i fwai e re i o mai nei tu malo wa pia mai am tuat te atu le ai o fautuanga tu inatu whamalu lua tuai lau fiunga le Palemene pa ko mai tau mai le ai aftai fo ila wa pale lau fiunga fo tarai man tatu mota e se atu swam taranga pupu ile tu la fono e pia tu mai aftai lau fiunga le minsta Tau tasil nei tu la fono, pe fo ena tatu tano ai, e tatu seminasa, fai tau a tele. Mai ai ngā le fo iama tu la fono leo mai atu nei ele, tatu faltupe tu tonu. E tu langa le o le tu la fono, e anga e atu, a wale manuia o a tatu tangata. Ia, ai mai se fo tu langa le o le fatino ina, o tatu pisinisi, a la manuia o tatu tangata. Salo i la foi tau atu tu la fono malona atu anga whawhitai. Whawhitai o lea ua ofi mai tu la fono lea. E pauare mea sa te patau la i eiro ne sui. O vaenga i o tano me tu la fono i le lisi wha leo leo. Ma le lisi wha tapula. O pisi nisi. E mwhai ona whatino ina e tātu tangata. Whaftai o loo tatala le awanoa e ofi mai ai tangata mai whafo. E whaatino la tau pisinisi tono le atunu. Pe whansono manino le fionga Palemene le ai e mana o mia tātou investors. E o mai tonu. Hapena ana whaatino la tau atinai. Mo mua e atinai e tātou malolona lua mo e ngaru e ngā tangata. Nei o tātou tangata. Ia tonu fo e whaititi aire e tūlanga lea o le awatuina o tātu tangata e whawhainga luengai i atunu mamau. Sa e ringa o manuia ainga. So ia au lalo nei sui te langolangoinga tele tūlanga lea i le ofi mai o pisinisi tele. Pisinisi la popoa pi ona tano mai le malo. A o le mta upu lea i lisi wha leo leo. E leo se mta upu fōula o whiunga ile. O whitalai. O wa tere tau sanga o langa mai ele au fai pisinisi le vaenga lea. O lai mea le mai tau te minei. E mo iro tātia ila alo le lisi wha leo leo lea mo tātu tangata. A me moni lau. Ia wa tele ina le uista ia tūlanga lea. Ai sea. Tele o awai nei le lisi na iei o iei vaenga iono. O lo iei ia vaenga iono. O pisinisi e whai ai tātou tangata. Wa ere to mai e whai ai. Ia tele te mina i mai taula o fionga whumwhitalai. Ia wa tele ni whaatino e tangata mai whafo. O tele ta ua fwoi sei tu ai ngā po ai tu ngā tangata langa nei. E le whapea nei o na o wane a le mamalu o le atu. Le atu no mai saina. Le na o saina. E ei fwoi isi tangata o lo whaatino pisinisi ia. So e whapea nā se tala no atu o lo whaatino e tangata mai whafo. A o le tātia tātou tūla whono. Rona winga la, ua i titia ai lea wanoa e whaatino i o tātou tangata tātou pisinisi. Ma mawai tātou tino e tupe. Tatala pe lea wanoa e o e whai pisinisi la po, manufacturing. Ma tūlanga whapena, mawai ngā ruenga. A o vaenga ia la haiti ia. Whaaftai lea whionga le minsta. Leo mai tau atu. O maana ia tele whaatulanga nā mara tūla whono nei. Maana ia tele pui pui ai pisinisi ia. E whaatino ai o tātou tangata. Mole manuia o lātou. O lani me le tupu temine. E lai sene le pisinisi lai titi lalo le ingol tangata Samoa. Ai lātou e se tangata le tū mai ai. O lau ua whaatau taia mai e tangata mai whafo. Ia ane isi mea le angai i lau mai tau. Ia ole au whainga ruenga. E te lātou ia ua tumu fo tangata mai whafo. Ia awale jai ia emesa ia tūlanga i whaloloa. Retail, wholesale, tūlanga whapena. Ia, peo ati nae, ai whawhetai o lewa sautu la whono nei. O te langalongoina fwoi tūlanga lea. O lea le ave ese mai e le lisi lea mai lalo le tūla whono au tū.
O le ala mai lalo I tulafono ia regulations. Ma toe ilo every 2 years. Te ilua tau sanga mai le ilo. Pau foi ia leo whaafonga mai foi le au whai pisinisi mai la tau le malo le tatu atunu. Ia o le eva noa me siri o le la whaanga solo tan ranga tulafono ne. Wala wia mai tau. E le ngata I le ono lea. Ai ta tau na tere nisi pisinisi o lo whaatino e tau tangata. E ta tau na whaofi mai tono lisi lea. Ia tā ofi ia pisinisi ia whai e tātou. Tauna siri atu. E re ngata leono lea. E mea nai tā wai fo ili whaatanoa la whai pisinisi ia male malo lea tunu. Ia mai mai tonu ia pisinisi ia la. Ranga ale tā ofi al temine. Ia o ta te manu. Ia wanoa e whai e pisinisi tātou tangata. E ai le whamatalanga lea sa whai lea so lea e. Wareolo ia le tātou vaenga le ofi mai e au fai pisinisi dalo sitsen. Ole tatalo le ofi ngare minsta. Wa le sau tu la fonona ole citizenship. E molo le sene fai pisinisi. A sau wale le tangata fai pisinisi investor. E invest tono pisinisi la poa. Make sure e fa wa na. Wale tangata sau e amata mai mea la poa. Ai molo sitsen. Ya oso mai loa nga vai la lole. O le reserve list leo lo fa leo. Mo le anga iluma wale ai le yatu le o ti ai tatu tu la fono vanga ya. Wale na manino sa no anga fo il fa no longo o ti la for sanga. O vaenga o mai lo anga ai fu fanga tatu malo. E fa afta tele ai le tu langa wo ai le vanga le. O le sa ma o le sa no anga le minsta tu pe mo. Pe ono se lau mo tupu pisinisi ia e wanga va ai teams. Patai wa lea wa uma fola sia le tatu pakeki. Oro ia le surplus, mo tupe te mana o mia se lau suma fa miliona. Le nga fo ile o le telo pisinisi o fi mai Samoa. A o le fola sanga fo o ia ai fionga minsta. E mo ia to tele la tu e nga va ai le va nga le o le teams. E to lai ti la tu lo restala. Ya o te tau sanga I la ofionga le minsta. O a uma pisinisi fo ia le aufi mai la tu la fono lea. If they are supposed to be teams, e anga vai la lo tatu vanga lea. Ia. Pe la ona anga ia le ngalwenga le malo. Make sure ia fa pena na haola tu la fonga. Le stala la lo tatu teams. Fa tai o le langolango fu vanga lea le awareness. Io le ora ia vanga tu la fono e fa la lo ai. Io sui foftalaisi ava no fa mole. Ia. Ma le sui lo sa no lo fa ila ver minsta o tupe maua tu atu leva no lo fionga E minsta. fa malo sui malu. E le senga ngai fa la vlave le saunanga matango fi e le sui malu. Pa wa le tasel mena misi me team. Ine manino ai. O le teams e ono se lau ono se fulu lai le stalai. Anal se lau fa se fulu montu. Olo comply. O mela ta wa manino le. Dan se lau fa se fulu comply o le si fa se lau montu. O la ta su e pula mo le comply ma fu mai. O invoices ma fainga la ko accreditation la to system. Ilo comply ma le tu la fondo. Fa ftai mo la no fa ftai. Ma lo fa ftai ia tu atu leva no e fa wa sa nanga fa sa le langa to. Ya after tele lo fionga minsta. Ma namar vanga sa le ya. O le winga la le manato nei tu malo. E se lau mo tu puna le stala. Ai ono se lau e tauna fai la tu teams. O no vinga ya o talo na. Fe pe fa pe le stala umar vanga le lo fionga fu stala. Lo no vinga le atota sanga e molta tu se la su family ona le tu tulia wa fa atolta tu budget. Fa stai fu il malo le wa ta tu budget. Tasi biliona ma le lua ta 1.2 1.1 le wa il team nei. La fionga le il fon fetalai ia ole tu la na le tu malo pu wa after tele mo le no mo tu na mai a so tuanga na mo le tu fa malo le fionga le mista mo tu la fono pa wala mea tato vai tato lisia ia make sure ia fa pena ona fa tano tato malo tato tunu ina fa pena ona fa la treina lisi le wa tele business o fai o tato tangata ia pete ane wa mata na threaten
na o ia to mai fafu sa mai e fai business la po e o fa solo te vanga rai tia ia ole to tala la usionga ale sa pa o ia tia ole vanga le i la le aso nafi o tra to nafi ia e mule tuai fa maro te le fa sanga fa sale anga numero fa i la usionga te mama tua fa sale anga numero tolu te peatu fa stai moro tu le mai ia o mama na mano te le tu le mai ia mure foi fa malo i la usionga su sa fatasi ia manuelo tu le mai il Fonotaga per Palemene ia fa malo mo te foi me foi tona mota lo nga fa lo ia manuel Fonotaga Samoa malo faafetai saunoa faasalelega tolu ia le tele lava le saunoaga ia o timaʻiga ma laputaʻiga e poupou ai foʻi le tulafono taufaofi lenei ia e lē ia se isitu o le agaʻi ai luma ina ia maua ai le filemu ia ma se sao le tulafono auā Samoa ma ona tagata anu malo i lou sau tu atu pe le avanoa i se sisui e fia saunoa ia o le ua maitau atu le ua tu le mai le sui o si umu tu atu le avanoa saunoa i tusa le tulafono taufaofi mo le atu le faafetai ma le faamālo e lauafioga le fogafetalai faafefoina foʻi o le tulafono taufaofi ua folosia le tatou maota faafetai foi le afioga i le minista foʻi e gafa ma le tulafono taufaofi mālo faafetai tapena ia i tulaga uma e pe ona folosia i lau saunoaga matagofie ma le malamalama ia e faigofie foʻi ia ni manatu ma ni lagona ia auā foʻi ia lenei tulafono taufaofi ia e pe ona iai foʻi ia le saunoaga le afioga le minista o le agaga faafetai nei tumālo so se tulafono lava e taufaofi so se tulafono lava e taumafai ina ia pasia tonu o le tatou maota nei o se tulafono e le gata na puipuia ai a le tatou maota nei e puipuia foi se o tatou atunuu ia e laualuga lava i le se manuia lautele o se o tatou atunuu i le tusa ai ma le tulafono e leai se manasu tele o le matou i tumālo i le tulafono ua matagofie lona faatatiaga o vaega uma e pei ona saunoela fioga le minista agai vaega laitia ia le tulaga e pe ona iai ia le saunoaga le fioga le minista i le vaega lea o talosaga o i latou e agaʻi mai tonu se o tatou atunuu malo faafetai i lau fioga i le minista i tulaga e pe ona iai e le gata i le umi ia po le telefo i o aso e ilorina ai i le sefulu aso ia po le fava i aso e tuina atu i neuira ai e tulaga pe ona iai le ia i latou ae tualalo i lau afioga le minista ma i latou e gafa tonu ma le ilorina lenei talosaga e faataua lenei sui a tulaga o background o i latou e o mai tulaga o vaega e aafia i soliga tulafono i atunuu i fafo le agaʻi me ia te i tatou o le ase umi o ni vaenga i le iloilonga le komiti le la ilorina. Pe fini tausaga i tua o i latou e mai e ni faamaoniaga o i latou le tulaga pe o na agai mea e te i tatou pe foi o kākou. A kako malanga i fafo e mga mieli poki le ofisa o leo e faamaonia ai ngi vaenga ma tulaga e pe o nei ai. Ale talo i lau afionga le minista i se i vaenga ina ia faamautua i mana ia. Te langolango inga fava i aso, pe sida kufo inga ia le lei ato toa ia vaenga. Ai le whātaunu ina ia i la toa anga i me tonu si o tātou watunu. Ia awa ia nei whaamanianga. O whaamanianga e le ngata e mau e fwoi ngā luenga i ti tātou. Ai si tia fwoi tamau a inga si o tātou watunu. Ia i la toa anga i me tonu si o tātou watunu. Ia e whātu ia nei fwoi vaenga ma tūlanga e pe one e fwoi ia fwofwanga di tātou malo. Vaenga umo le sasau noela wo fionga le minista le fatulanga ina mai o vaenga le tulafono mtoa lango ina lava ia vaenga ia manino fo le faitau ma le faalongolongo i tulanga i pe ona e lau sau noanga a le tua lalo i sai li linga o tulanga i pe ona iai ma le faamanino inga ia mai la toe angai mai ia o sesi vaenga ngā le o le tāsanga fo il nei fo i tumalo ia awa fo i la toe angai mai tonu se o tātou watunu ia a toi foi ma o telefone e pai pisinisi nga i mai fafo i tonsi o tatou watunu i la ofionga le minista ngafa ma le tulafono e foi ia ko kai ka inga kulou
le nuu le atu nuu le usainga ia e fai o le mamlama i ngidisi ia koe le mamlama le fasa moa matulanga e pe one ia o le tua lalo matulanga e pe one ia ka ki aku le komiki le leo ingo tarsanga ia ato atoa vaenga uma e pe one ia fafianga ia ma se o tato watu nuu ia mamlama fo i tulanga e pe ona ia ala nganga moni lavo nei tu malo la fionga le fonftalai ia fapia foi la fionga le minista o ngafa ma le tula fono ia la fionga le palmia ma le kabineta ma malu nei palming la inga nei tu malo le tula fono fatula mai ia o se talia famanuia le tu la fionga le fonftalai famanuia fo tato mota ia famanuia le fionga le minista e ona le tula fono fatai mo lo no malo si umu faftai lo salvo tu sorta tu la fonta fafi ia mo moria tu for faftai lo tari mauto tasi maina si o to fu no to nga ngai tu atu na a malo faftai ia lo mo wala vano mo se si sui a warta tu la fon ia mai ta watu lo sau ni mal sau samtam falatai tu atu le vano et sau noa o fionga le fon fetalai mana tu sa ma fai ngal ma to le to o yese fa matalanga au le vitonu le fia mai na ma tu sau se fa tuanga fa ni tu malo tu la fon tau fa of bo mona batu le fa malo le fionga minsta ma se foi le office city ma pulenga ya mata to mtanga wenga ana le tu la fono bisinisi mala manmia tai mole tau langa langa nei foi tu taua wa tasile nei ta upue tele e tala le Palemene ma le tatou atunu ai faafetai o leua taunu ma le tulafono e soasoani e foiai nisi o faafitauli e pe ona tulaʻi maria mai paulava le tulaga e fia oo iai se manatu ma se fautuaga nei tumālo o le tulaga le lisi faaleoleo e tāua lo tātou manatu ma manaia o tātou tangata nuu ia vanoa e whai episi nisi ia pe o naravea i lalo le o le lisi wha leo leo ai o te manatua i le masani an mene o le fo mai por soi fua malolo ina ai mai se fo o le saunga le mu o le tunu a tula i mai se fa mai po se fa fita uli a fiel soi fua malolo ina e pe e di fa le va ai ale soi fua malolo ina ma fo mai le lautele o le tunu ai fa muli le tangata totas por tangata totas e fa pena se ma ai nei tu malo nei te unga tu la fonto fa off e moye ta ualo tato lango ma mana ia o tato tangata totas ia no e fa ye business ai asila la wa fionga ma nei mauta ile tu langa o yele le tower so ifonga o le upomonia ana le ai nei tangata ia mai fafole fia pisinisi tono a fionga ele o maua se fa ma venga le tower lo ma le tower so ifonga pawale o le tu o le te popole ai mai maua pe ana mafai ona sila le malo i se whainga e mawhai o na ngā rurue whātasi o tātou tangata. Ma tangata ia o mai whawha. Hāti ae pisinisi la iti nei na ia maua o tātou tangata le manuia. Awa o le mea ale o le taula i ere vai. So se tūla fono e tūla i mai. O le ale a fianga o nei o tātou tangata lautele. E fio na watu eise manatu tūla fono se mawai atu nei. A pena foi le wawa aia nei tū malo nei tūla fono tā ua. Tā ua le vai o tātou awa noa wha business. Ai au fio na sila le malo. O le ani a wala e mawhai au na tu i titia. Ia mamaua o tātou tangata.
whamanuianga e pe ona i tau o soifuanga. O nisi o taimi e a tono le mau popo tula fono nisi a fioanga. La tau te le whaatanga ina i se tangata mai whafo e. Whaisa whale o loa i te tono o le nuu mare a fioanga. Ia maane o foi lea whainga. Au nisi foi o a fioanga. O lo la tau whaatanga a iei mai ainga. E te tau ona whaise montanga le. Tangata whai pisi nisi tono le nuu mare a fioanga. Ia whaisa ona sao. I le ati na ina o le nuu mare a fioanga. Awa e tasi lea vala o lea mai tauina. E ese le tau o loa tatu tangata. Ia matau o loa tangata nei mai fafu. Awa e le eni mea whale nuu. Le ese tau tua i le lotu ma le ka le si o whaia. Ia e peo le isi lea mafuanga o le e tau ngata ai o loa nei o tatu tangata o lo tau atia. Ia o le si foi lea lui. O lo ave pea ia fio anga mala ala whanga. Ia o le baba ai ni au wala e mawhai ai. O na maua nei o tātou tangata le manuia. Ia mawha tui titi ai le tau o le soifuanga. Pena le paule o se vaenga o lea e baba ai e nei tu malo. Ai lango ina nei tu malo le lautele o le tū la fono. Ai pe o se motu ngā awhana e tu atu i lau o fionga i le minsta. Ia whapea foi le mtanga luenga ma le fionga le pānia. Ia ma le tātou whainga malo. Ina ia sila to nei vaenga ia pe ole se fautuanga pupu le tu sa man nei tu la fono ai manu ia tele le fono uso le tunu faftai Malo whaftai sa no angal sui sam taun whalatai a noa fōi fina ngalo lea la whaatun malo ia meisari ministai on ngal tu la fono whaftai. Tu atu pele avano le mauta mo si sui fia sao noa ia o tu lai mai sui o whale alupo ia sao no ia o lo avano le nei manu ia lau sao noanga. Ai tele mo le avano e lau fionga le ponga wheta lai. Haftai mo le sanga malam foi. Lau fionga le minsta. Pamalia tu whaatuloa tu mota. Haftai le sanga mo le nei lau fionga le minsta whaatau tu la fono nei. Tasi lea tanga luenga le malo te mai tauina lava. E le oa le a onanga. E le telefon whamtalanga e maua mai ai. Ai ava ai tiutu e tanga luenga nei. Ese le tā ua i le tauatina e ina. Le tala o le tupe maua a le malo. E a fua mai i. A foi a le tuina mai se lai sene. E whai aini ati na e a mai se la to e malanga e o mai whafu. Le ntangata anu. E le mwhai ona whaawa wina ni mpisinisi nei. Ta ua ia lao le sao mtanga luenga lea. O la to fo i la to te mata i tu wina. Nisi e fia o mai whai ni ati na. O la to fo i restaurina company. Ma whaala putonga. Po le alawa ni tu inga societe. Po alawa ni whaala putonga tuto o tasi. Pe putonga le malo. Mai tau le lei lava i lato. Fato atu ina mai se lai sene. Lea lai eilem le tu la fono ta ua lea nei. O i luma mea nei. Le bato e ani o tu ngā awha nei su ngā fono. Whaftai e lava. Me mo mua e le la i titi ta ua o i lato e o mai whaini pisinisi nei Samoa. Mātou nuu. Tolu lei a whale o loa wai ai. O loo wha e ana ina e tangata nuu mai saina tu lo le ta ufola tu nuu. Ia ne whai atu fo in whamtalanga wa pia e le o le leile whainga o business ine. Wa pia whai la ia e whai tu au le ai o le fia i o le mātou nuu. O na o mo uma mea maua i nei upolu. Mo uma la wai whai loa nei e tolu o lo iai whale alupo. E whai e fo i moa wanoa. O no te loa. E le i o atu i oa. Ana maua foreign investment certificate. Te loa e uma wha mautu mai e le polisilo mtanga luenga. Wha maa loa toi foi. E maa ua le
le 11 amatalia le polisilia o mtanga wenga le o fionga le minister amata mai sa o tu alalo le fai upo full tolu na ia le set uping o le investigating report independent review of decisions ta ua ia so somtanga wenga mana ia lava ia se tribunal va pe la tote ba ia in fai unga ale mtanga wenga fai ia wai le masino ia fai unga o lo leon fai e voi fai unga fisilingia le la ia I va pe o so tangata lava ele fia se fai unga al mtanga wenga lo ia le ava noi ia le se tribunal le la tote ba aia po sa o fai unga na fai ele mtanga wenga mana ia ai o te vai atu a le fia swinga follow sau nei a le fia se fai unga ona talo sanga lea ele official lawyer sili ia fai ele official lawyer sili se independent review e fai le longa o le talo sanga o tu lalo ia man tu fo ele official lawyer sili o lo ia le al mtanga wenga lo ia le al malo lo ia fo el mtanga wenga si fia natural la nei me o lo ia tu lo e au lava ele tangata na te tuai e au le client o le tua lalo se se sila nea pe la o lava le o le tele yo ngal wengal officer loi sit na te la tom tafa yoyo ngal wenga o tu la fono te tele voi nei a te va popo te foi mo to e set up le AG se tribunal ai pe a lava ele official le ntangal wengal ombudsman me foi no ye se me foi fa lulu yai nei tu le official lawyer sil ya le te le lava no me foi tu sistanga te e ma tu tu tasi lava ya la tu atu na pla se si silane yai o le attorney general la ngana mun mulia tu yai se vai le attorney general po saol ngal wenga tribunal fai la na iso la tu sao o le anga fai upo se full fa na ile le fasalanga na stangata le usta ia tu ungole o tu la fono nei mana ia lima se lau penalty units equivalent le limas full wafeta la wafetai mana ia tonu ale na mana ia le te leo le fasalanga na ia awai lava ne I so sopo ma ia whaia ni awala whaala tua voi nei tam whaia maua il tangata lona certificate mana ia am whai ventu tu atu I lunga ia langa ta ua ma o le isi mea o mai mafo fau o le lisi whaatapu laa ma le lisi wha leo ma nei ia o leva fo un tato I loa lisi nei o le tele o tangata e whisiri mai se o sao e ale whaatino ino ngei lisi ali le nei ua tele o tangata mai whafo ua alu whaasolo atoa lato pisingisi ua alu ai ma pisingisi o le sa iai le lisi whaatapu laa o lisi wha leo o le tu alalo tu mtanga luenga aman mole ta ua lo o tau mata I tuina fai o aso nai fai to asi singa enforcement e ta ua tele fai pento asi singa e le fa pe ta ua le la mata watu ta ua me spot checks ina no ava ai o e moni wa e sa le ia o mo no e fina ngalo sui mamalo e a mata o le business falolo e o mo fonga e mai si me fai tua e mai si me e manaya e lo la to pa pera la ta o se singa ai te ia o to to te kai pe fai nga le na vo nei fai si ofu pe la ko jo fai nga luenga ai o te o e mo ai ta ua lenta ua le fasal anga tolu ta ua mele o le Thames le lansa no for element star
O le Thames yoe. Awa pe ongo se lau ongo sfulu anga se lau fast food. Oi. Ie sau e fo ile questioner enforcement. E se lau mtanga luenga. E lo mtanga luenga lai o. A ele si meo te mai tawina i. Pale o loa nei o i la tau nei mai fafo. E re na o saina fo i sau noanga i fo isi vaenga tu low. O atu no Filipina o na atu no mai Thailand. Ai o tele lava i whalo lo saina nei o retail shops. A batus fais whaatau. E al temi vai whaatau o te levo. O na avere o se siaki. Check. E le ta lia e le tele o whalo lo saina. Ia, lai, ta tope aku se whaatau e mai le ka liangi siaki. Se isi sila ne ala o whionga minsta. Anga e te tau no ona yeise mafuanga leina le whaonga ina siaki. Lo winga e cash umame tasina au wala, e mwhai la tonga ngā inga le income. Le lava ele tax, se ele false declaration of tax reports, ia. Se sila ni ai, o whatunuina. Ai pauna, ia ole inconvenient ia koe ku ule vat whaafekaya, toi whaafo ile leia, whaatau au tālus whalo fo inge e kali ai se siaki. Ia whai atu e au ngā mole whaingo fia ina o whaatau e inga le mamalo le tunu. Ma ia talia ai fo e fiu e whaamamlama. Te ia ole i loa whaasa moa le au whai pisinisi sa ingange. A ngango fo e whamai no English no Samoan. Okay, I'll go and learn Chinese and come back. Ia, whaatu ai fo, bea whapena. Ai so sani le mamalo le tunu. Ia ole, mea ole, nato o tūla o nei sui. Ka ua te le nei tu la fono pe whena o whātu tā ua tele tutu e mtanga luenga lea al enforcement. Not only enforcement, to low level, ape nā fo i le promotion. E a se mea e whaia o tō whaalinga, whaasalaunga i saulunga le tio. O whaasalaunga pete o fia ne vai taulanga sa tu e fo tua lalo. O li poti wengi al marketi, sa walalo. Sa tu o lalo le ACC. Vese el mana ye os to tono ta vale. Ai sau ino o lo ila ia. Le ila o te ria ngi fa ka ka lo le tau ta. Ai me la iti va pe na pe masa ni le fa long. Ai pa wa me no o lo ila ia o. La mana ye le la sone le market. Pe na foi o to la mana ye la sone e vai o lo ala o tau ngo fe o la o le le la sene fa lo le. Ia, me o mana tu ina te au tawha. Ia, ai manuia tele, le tātou whasa songa, tu engo le ne aso, a whai te mo le avanoa lo whiong whongwhitalai. Laki, ele umara o teimi, dai la whongwhitalai, te se avanoa. Ia, malo whawtai sau noa, ia, suia whale alupo la atu le avanoa lo tu le mai le whionga ministau tu pe maua. Whawtai mo le avanoa whongwhitalai. Sau fia whaula vere sui malu an mānai o si whonga whalongolongo. Ai wo tano atu langa leo ta ua enforcement langa le yesu le malu le pre-sitting e sa fala wi lo ai le tu langa o matua si singa le o mai an fai o enforcement e fa va ya solo mai tu nei sa fa solo to no polo o le la wa mare li poti e fa ya singa o le tu langa lo ye ta to pisini si to no Samoa o le fo va so fo la matu wo sa va pe uma ta to fono ina sia ki fo lo sala fai ai mor si lo fia wa mareli poti ia fasi feolo lo tato pisinisi ia o pisinisi la ni la sende o pisinisi ese le ngola la sende ia ese tangata le fata wolo ai ia mo pisinisi ia la alu fa solo atoa elengi mena FIC elengi tu lan fa pena ia mo si fiele fiona mane te tu la mese suite pa ia banga le ia le waru le fosse me tato tanga luenga wala si singo tato la sende ma pisinisi fa pe fa mole o fiona Fonotaga whaatai mo la vanoa. Ia, malo whaatai lau whionga minsta, ia masalo leua ua mai le sui whale alupo na sau noa, nanga sa ele e au ai le tātou proceedings, ai sa sau noa whaamamalama e le whionga minsta, enforcement so tu la fonga, whakasi e malato wa si singa. Ia le lopo le si puna vai leo tupe fau, pe a le stala umale ono se lau mon tupu lea. Ia, ai malo whaatai, ia tu atu le vanoa se sui mo te fi sau no ia le o mai ta watu le mai sa nganga fa ia sau no ia wa vanoa le mo ta mo lo fingar fa o le tu lenga fa tai do fio mo fo fitalai ko foile
Aftai lau whionga mo le whawhawhoina le tātou Fonotaga ni aso. Ia le matase manatu vai e mo le atu le whamalo lau whionga tama matua le. Mauta lau whionga le Mr. Fou, malo le, lau whionga tea, mo lau tula mai lau tofi. Ia sa whamanu ia le atua, iau whaiwa, foi le whamalo lau whionga tuia. Malo le. On sa, ia whamanu ia foi le atua lau tula mai nai tu. Ia e, whaleo se anga vai o nei tu malo, sa whae tu sol tu la fono tau whaofi lende. Le nei vai ngol tātou Fonotaga. Whaftai lau whionga le Minsta mo tu la fono o le lei. Alo longo foi ma le toa i whinangalo whaalia. Ia e mai tau foi ma le toa i tūlanga o Ieiso tātou o tunu. O la ua mai tau io sa moa ala tunu e whola mai tangata e whai pisinisi. E les whawhita uli whai ngol pisinisi. Al tūlanga wherere o whatinu i ngol pisinisi. O le tupe whai el pisinisi. Pio nei vaenga ia le titula e whawhtai tu la fono le ua. Whalongolongo atu. E maua lawa noa e. Nei o tātou tangata o tau whai whai pisinisi. A lo iei fefe o no le o se tupe whai el pisinisi. A le tūlanga whelele le i pisinisi e tā ua le tele o pisinisi ke le competition e tu na iei le tau o loa. E o ngā mo tātou tangata le ngā whatia le ta mau ainga foi ma le tele le tau o soifuanga wai ai. Ie e alua i lalo e whai te le tau vanga e mwhai ona tutu na iei le tau o loa pe a tele pisinisi. Ia e tausanga te foi lau whionga le Minsta malo auwa. Ia e tilo foi toi ngā pisinisi foi e ofi mai tonu o le mwhai e tātou tangata sa mo le tau wāle tūlanga wha pisinisi. Ona o le tūlanga o le ta mau ainga. Ia wai tau tala o lava mal whaalo alo. Tele nei o tātou pisinisi whai e whale o loa i tua sa whai kai. Whale o loa whai e au ta whala au ala. Ia na leo atu ala o whai pisinisi te tele whaatūres whale o loa o maua o mai me au ta whakakoe al watu desi vai asu o pi i mele lua le whai lumo pisinisi na i e sa iai. Peo e ngai sina whawhita uli o vaenga i ole. Ia e mana i e whole sila i e o le tau. Lau a whionga le Minsta malo au wa. I tūlanga o pisinisi whapene o seo matou nu e. Seo matou tu malo e tele lau whai pisinisi. E toi titi ale se me le wha pisinisi e seo matou tu malo. E peo le pōlenga na o tamilo wak. La whai wakami e koi ma le lodi e skaka whai pisinisi. Vore e ki liva le mea e kasi le whai el pisinisi na i o tātou tangata. E whai ngata la o na kompito tātou tangata lauku. E toi ngā pisinisi whapea o na le tūlanga o le. O le tamau ainga, o i lātou ie o mai whafu. Ie peo nei i vaenga ie, seo mātou langona ie, o mea e ati e nei o tātou ainga, e sila nei ta whaala o tātou atunu. Ie ke ruaku ka mai whalolo, ngā amaka o whakau el ka amu, ke la kulisa so kua e mali pepa susu. Ie, kua e mali aisa, where le ice pop. Ai a whai whono alu. E whai kum ka upura whai lau kusia e sau e malisi o ka mai pisingisi ngā whai mai lala avel pisingisi le mōria o ngai le ilai senea. Ia o pisingisi la iti whapena o isi nā whawhita uli o le whai ngai manu i tua. Ia o no mea na e ngofung whawa le kōgia lo lai kārafu o whai mai la ave lumon. O pisingisi e leise lai senge o lai senge mai ilam tangalwe. Ia peo nei vaenga ia mātunga lunga fo i o seo mātou o le whewhewe o whai pisingisi la iti de. O le mātou pito nu e whaasā na whaatu e pisinisi e se leo sangata le nu. Tu lau a tau tala mal whaalalo il tau unga o tātou uso saina e whaasā kampani sainga o whaaku. O no latu ngā lunga leo mātou tangata o le mātou nu. I o tūlanga wholele tū lor pisinisi e sainga o umai e tangata e whaatau o wae maua o mai mea e le maua tamai pisinisi laiti. I e pauia nei vai vainga o seo mātou nu o seo mātou tūmalo. Atu lau whionga le Minsta. Ia matau tua nāmo pisinisi whai tupe nono. Awane i whao fia mai tono tātou atunu ulanga e. E le leina toi ngā pisinisi pa walawa tātou pēngsia iei nei whai tātou pisinisi. Awala wawe ambaia pisinisi nā wai o mai e malawari. Ina e whai ratou pisinisi nā. Ia pauleo sa mātou. Tau le mau lau whionga le Minsta le tūlafon. Awa matango fia me uma mauna whātulanganga. Ia tālo sie. Manuia le whamoe moe a wā foile. O latu mo tu la fono tau whaofi. Ia, paule se vai vainga seo mātou tu malora o whionga le. Fonfatalai, ia manuia tele le. Fono le atu mal whaaloalo.
Malo whawhitai sui o sa nganga wha. Ia o mai tau atu le i o le upenga o lo fina ngalo wha. Ia se tu atu la manol te tai malo te le mai. Mai tau leo a tasi lua tolu wha. Ia tua lalo matango fie leo o mai tato tangaluenga. Mai o le ano moni ale na o le tato tula fono. Aisea, leo tato va i mewa tup. Au no voi le sui o whala taim sa matau ana le la. Ana leo mai tanga ta saina ne, ele tau ngō fie tau o loa. Upsa o ana. Ale mewa tupu. O le tato reserve list, e sa tanga ta mai fafo na whaia i whalo loa. Na o seo. Ala le vai le tunu ure temiri nei. O seo lato. O tau awe tanga ta mai fafo. A o le tato tu la fono. E le mawhai. O le fatu le na o le teu teu ngale wa mai. Wha whewhea. O na operate la whale o loa nei. Supermarketi nei lea wa sao no whale a lupo. Sao no voi whale la time sa mtau. A pena fo isi tu. Wha whea na operate. O ina tonu wa le fatu le tu la fono le mai. E le te tau o na tato tu i vale tu limal me le esel tangata i lalo le ingoa le laiseni. Esel tangata le operator. Al fatu le na le tau mwhai fō atu nei. E o sata talo sanga tu fō tato pre-city. A mai lau tautu a lalo mena reserve list. O a me tau tato tawhia. E le fata maua mai le si pisinisi le sao no e le sui o sanga nga wha. A wana i tala me tau loan manaia. E la note. A wana i sau si mwhaina whai se whale maliu. Tau na note. Ai sea, o me e tau tātou. A wana e istanga te sau whai tātou whatu angan whai ngā whaiva. E tau polaka. A o le whatu le nao, le sa tau mo whai atu. A mai lau tau tualalo. Po api si nisi nai tau te sila fear. E le tau na whai. E a le sa noa le sui whala la taim sa tau. E tūlanga leo tango fia soi fuanga ono pisinisi saina i oe i le teimile na. Teimile na, te toi lor teimile nei. O matuai matau tia le taunga tāl pusa moa le te sao noa mai ei nei. Ona ua iel tūlanga, ua umal teimile tango fia. Ia o tūtū whātasi e si ira kaul pusa moa le mele kaunga ie. Le la te teu atu nel te tū la fono le Price Control Board. Awa foi pauna le tū la fono e whaavasenga tua e le malo. O le tau lea o le pusamoa e le mawhai e sesi na pepelo. Pe si ila na tau i le tau o lewa i loe le tiute, mai loe le tau na wha tau o le pusamoa mai whafo. Langa i sea, wa umal tatou teimi o le tatou world formula len tatou ye. Demand and supply, that system is finished. E te tau toi wha fo i mai le mele limo le malo. O tatou i loe le tau na mai mai whafo le import. Tu i ai pasena le malo i tiute. Tu atu e mal polo fiti al fai pisinisi. Ia un tato kanta lola i ol tu langole. Tau e ta tau noi. Ale tau te ol te minni. Na ona sioki al pusa moko ele le mai wor se lau kala al pusa mo. Can we control it? And then fight. Ele la le ta ua i tato tau fai malama lamau. Langa e feso ta i umatu la fono sa o le lei. E me tau ngofia wa matalana fetara noa. Wole to is a competition. Na biri mai alis fai pisinisi vai fol ka ko pusa mo ka o fi baso la si irunga le mea ia. We have no control over it. E lau fata vale msare lo to mamao e sau runga tato Commissions of Price Control Board. E tato to lo la i to fatu lang a le fatu le mene nei. Mo tato tangata. Ia ale nganga le na sa na sau se si ave se taxi. Sa se si sau ave se pasi. Ia le tato vai nei wall papakiu. Wahoi papakiu, lau tato tu lau lapa le luanga i oi. I vai maungatasi, lua tolu wha. Ia, ngai te tiela le whewhina e latu lai, ia. Nau tangata nu ese lai pusa le papakiu. E kukuka kong kikiro iei. Le ngangal namal wha moe moe ta ua e tu la fono, toi teu ato. Toi lau li liu, mea wha o ngā mona e tato tangata. Ai mana ia le mai ni pisinisi to te sira fia e te tau na tato pui ai ia malanga fa lolo lo fa ftai to fa mani nongo ia vai nga
o le tulafono tau whaofi le ia nei wa malo sa no le sui o sanganga wha ia mai tau atu no fo whafusia lo malos ia vi ia le tuatarsia te le tuatarsanga mai sisia o maranga whafo mai. Ai ole au te telo le mai tau atu tu so wha mau mau ngai sui o mai au na sauno ele ia se sui o ausia lona taimi whaatapula o lona winga. Fōringa mai o le lifa o mai tūlanga whawhautuanga ngai malo ma vaenga lea. Ia ele o se vaenga i no tia i le whonga whitalai o tō whina ngau whaalia. Ai manatua ia o wale lifa o ma whina ngalo o le maota i le lei o le tūla whono. Oi o le alanga le tūla mai sui vai maunga wha, la tuatu le avanoa. Whawhataitire lau whionga le whonga whitalai. Mo le avanoa nei tū malo. Ia, mo le wharenga ngā whawhtai lau whionga le whatautaina o le Fonotaga al Palemene. E si nei aso wha o ngase lau whionga e me se foile. Whionga le taitai al malo mo le malo kapineta. Ia, e me se le malo sui sfono. Ia, e le umi foi se sa o nei tu malo. Ia, ma lia saunga le whionga al Palemene i le tāua le tulafono. Ia me se foi o le i tu malo nei o lo pi o lo lofi mai ia le i le tele o nai tangata ia fai pisinisi. Ia e whaftai tele le folsanga manino o lo whionga al minsta. Ia e me se foi le folsanga le whionga le fisili ma le malo le pulenga al tato prisiti. Ia tau mawaisa ta manino le sini ma le autu o le tulafono. Le tu malo foi nei le lango so fa moe pe o nei le atia ina o tato malo mal tato no ia fa malo luat foi lo fiong fong ftalai me se foi le fiong al teta el malo la foi mai tau nei tu al mot ia mai tau fiong ia pio matou ia sui fou pe fa lo lungia tele lo fiong fong ftalai. Ia mau tu fautangia foi ia au lapel tu la fonto mau ia le lana lo ta u al tato programa fa masani la son nafi manino le lei forsanga le fiong al fele tusi male mal pulenga i faton folau al tau mang al fono ia la foi naole ma tu ia sui fo e falolngia ia tato fla fo inga i tato fontanga lo fa wo pea. Ia, pe o tele upum talai nei o tātou uso ia mai saina. Pe o lo tele ia pisinisi o lo whātautai e toni so tātou atunu. Tono foi so mātou i tu malo, tele ana whāfoe nei tangata ia mai saina ia supermarketi. Ia, e fia mo le maulai, e fia mo le mātou taitai malanga le fia ngasui whangwhitalai. Ia, le tā ua foi o le tātou usunga fono le na sta foi mai saina se le mai eole le atia e foi o le atunu ia na foi o le tau fa ilo le tulanga foi le atia e ele nei malo mo na tina ai pe o le si province le sa moto ia Yunnan pe o i le province le tele ma fulia i metau agriculture ecological farming, organic farming. Ma eu foi le olonga osi o i tonu le province lea. A silsila foi mo le maulu a fionga taitai malanga foi ma le sui fasale anga sa mato malanga. Le local produce lettuce ma tomatoes. Ma eu le. Ia sa fatal noa foi la i nai fai pule ia me na foi tu malo. Ia ono ele o ese tatou trade agreement ele o isa mo lalo. Ia pe o le nganga foi na sai ai. Ia pe le mo se mano e mafai e na au mai ia o loa i o fai le anga mai saina. O le tatou mautino o le tau le lettuce le we ne mai New Zealand. Soli o le stang tau. Le ngata la le lettuce o le tomato wa o valtangta ia ai le mfailan fa tu salia ma
mana iau tātou tangata whaiwhatoanga. Ala nganga le tau mulmuli atu lau fionga e bese fwile fionga le mitsta. Ia, pele eise se avanoa e mawhai ai ona maua mai tātou uloa ia. Pio le tele uloa ia mai saina pio uloa ia o ta tele i whale uloa ma supermarketi. A uloa ia tau whatoanga. Ia, ta atia pe i tawhitafunga lau fionga le mitsta. Ma se fwile te il malo. Ia, ono toi foi mele se tala i foreign investors ia mai. Ia pele mwhai foi na silam tanga luenga foi na le whatulanga se quota. Fai e ona tau control laile tātou tangata i e tarsanga mai tangata whai pisinsia mai whafo. Awane i tūtala loa le mafuli tele le sila i. E pise tapula a fwe i o tangata e mawhaina tausanga. Mai le tausanga, i le tausanga. Ia e monisa unuanga mawhina ngalo fwe isto to. Pia o lewa o take over e investors ia mai Asia ia tātou business. Ia, tātia tu lau fionga mitsta, ia malum tanga luenga. No leo sau noa le fionga te tail malo, whautuanga fwe vatu monisio. Tu inga pisinisi na i lalo le reserve list. Ia pio le sau whaalia tātou pre-setting. Ono le tūlanga wheo o pisinisi te tele, po ia ta ilo ai wa teleo tātou ngaruenga ia sa whan mai tātou taunas. Ia i whaila conditions e mawhaiona ngā waa ia konkarate apalai ai. Ia pe whaapitos whamtalanga i konkarate ia whai awala. Awa mai tau atu le Cross Island Road le a fie mal mātou i tu mālo le sa misi umu. Ia pio lena mālo e lisi konkarate mai whafu. Ia pio le nganga le tau avatu. Ia pele mwhaila whai tete whai se tala o conditions o taunasi e whandinga tato poloketi ia. Ono le ila wanoa mwhaina o na tarsanga mai kampania mai whafu. Na iei se aia inga fwoi lea na konkarate sa moe mwhai o na anga vaai. Ia manatu leo nae le isa whaino iai. Ia peo nai manatu ia lau fionga le mitsta. Ia manuia whiltu la me lau fionga le ofisili. Ia me se whil wala wina. Ia se utamao tea. Ia whamalulu atu pa o nesui le whamanuia atu lau fionga. Te utai amau ta vāte whul te itai le tuangai. Ia malo le tō whingo wala wina lau fionga. Whamanuia while. Sui sa whata. Ia tailo fiong whangwhtai mo lam no. Ha malo whawhtai vai mongo whātu sa lo whinangalo whaalia, ia lo o whawhonga atu ni minsta e o tu la whono. Tu sa whoe mo moli mainga o ni whautuanga o ti mainga, ia mai popo wai voile tātou tu la whono lo talo no ina nei. Ia masa o leo lo na ono leo sui mai leitu o mota. Ia tu atu pele wano sisu. Ia mai tau atu wa fōfō mai sao alipata i tu pai lalo. Ia tu atu leva no. Se on sai me lava ia alipata tu pai lalo lo tu lai mai tai malo. Ia tu leva no ele. Sui tu to tasio alipata. Ano pai atu ale tu tau ale sa tau ele. Sui o pole vai maunga. I tu langa leo ava noa. Ona e tātou kon kalate. Fo i ele mawhai ona awai i requirements. Tātou tōna lang po. O lo tātia nei le whaale tonu te lea lea. Tātou Island Cross Road lea anga i atu i apia. E tau lunga tuai siumu. Tau mantolo siumu. Ioe. Na malo ese company mai fafo. 5 kilometers, 4 miliona. Ai auto si sira me wo ele awala. Tua whaale tonu. Whaale tonu tele. Ai no tau nui tonu whainga malo no fo inga le na umane. Te le i o le whesua inga sa whai. Ono le whai te tenga lea.
o le lea fia o tātou kon kalate. I le futuna inga, ono aia inga, whare tupe, mai whafo. Ai tā uar fina ngalo leo sui mamalu. Nā lai whafonga mai na ia tātou kon kalate ni tau fight, tau develop, ma tau tino iai, ina ia nofo le tupe ina ia tātou. Wa le afu ala o kon kalate la popo ai. Na no mai au tupe ato, o se lau pasene tupe, fo i whafo. O le vai aso lava le nei, sa matou fono i male ADP, te lo sa whilo ai foi male fionga le minsta tupe. O le mea ma losi le no wa vei ai. Ma li lie e tātou whare tupe. Lopso soani mai i tutu unga o tātou ngaluenga te tele le nei. Tau whamana nae ia tūlango ai inga. Ina ia tau atu iai. O le whaua ia tātou le capacity. Ia tātou kon kalate tātou matama whanau ua lewa na tau mwhai. Lawa ia tātou le tūlango le. Ata mai marato mai o mea mwhain tātou whaia. O mawol taimina na o le tūlau lava le whaatao au wala mama avo ia. O le o tātou o e whola le tā mola, ma mola. Tā voi le tātou e wale Oxford le Amerika. O le whain whaia tātou tamawhanau au whataua le. Ina ngalo le sui mamalu. O le mele nā lea ngā i el tāu sanga tātou malo. Vai aso le nei? Ave ai tūlanga o ai ingo me whapea. Ina ia whina ngalo maari lie whare tupe le World Bank. Ia taina ne foile ADP, Asian Development Bank. A toi o mai e whaatala noa tātou ngaluenga te tere whapea. Ia mana ia foi se tātou tua lalo. O lewa ia tātou fole to mai e anga wa aina e tātou tangata. A walfa solongo lwa moe moele. Alfa le tonu le tuaisi umutele. 4 kilomita sur 4 miliona. Ele se mele titi. Ila e tauto e whailtonga fitinga pe whaafena o alfa le tonu lea. I se company ua whai mai o la tau e iai le to mai le lei. E o la titi lo e pe tauin me lentup le vo e moli mawino le suyo si umu. Ele o se fōlinga le te tau na iai le tūlanga alfa moe moe. Ia leo approve, e nai tātou tangata mai le tātou 4 lane le mai malifa, tātou mlai vale. Ala uto si sire, tama whanau e tātou na whaia. Ai pele i tūtau, ora nau tūla i atu e whaat. Langolango atu ru whianga inga marisau noanga le whionga sui malua, mai maunga lua, rengang wha lualo. Malo, whapurpula lau whionga te tai malo, ia, malo whaftai. Tua tūlewa no le sui o ali pata i tūpai lalo, sa tūlai mai. Ia, tai mo le avanoa. Avanoa whaalua. Au le amataia se whaamatalanga. Whaamalulua tua i siwaenga na pa ui haona. I lau whaaftai. Whaaftai sa whaatatari a leo whafio mai leo fionga tai o le tua ngai na misi whaaftai a le nei tō malo. A le nei fio anga. Whaaftai tele i lau fionga le. Tai o le tua ngai e whapea fo i le. Le ole a vea ma Palemene si taimi o lumanai. Le talainga i aleala. Ea, whaftai le soani mai whamoe nei whioanga. Malo whaftai. Ia, o le tula fono peona, whatatia mai. Ia, e whapasene fo i se lau pasene le lei. Ia, mai se lau pasene fo le langolango le. Nei tu malo le. Nai vaenga fo i e pe o le lisi lea o le tātou a reserve list. Wa, nā sā le a mai ai tonu i e tātou pamu ma whale maliu. Salo nā ua. Ia, nai vaenga nā ele. O le nei tu malo. O iaina i pisinisi e le o mautinoa pe whawhena maua ni laisene. Koai, pe ana maa li e whanongolongo i tūla whono ma vaenga o. Tūna inga. O le tūlanga le iai e pe e whaamautua i a tātou tārsanga i vaenga i o tātou whale o loa whai supermarket. O le tūlanga le iai nei le tele o le. Ia wa le nā tia i lalo i le tau mo whai fo i lea e whaonga i tangata e nonofo atu tonu le. O lea e hoi tālo sanga le. Pe o inari si vaenga e talo atu lau fionga le minsta ama le. E tangtanga i toa ia i tūlanga ia. Ia malisi vaenga e lau fionga e
o le ale me ua ve se ile minsta mai lona tofinga sa iai ia po le me ua tau po ai po le iso na mafuanga sili nai la ofionga le minsta po le ale mo ua ve se la ofionga sa e faia e fai unga ma a le o matau watu ia le peona le ua o e tofia ia pe fa so soani tangata fo ile ia ngai le lo ia sili ia ma le tele o le matou fo ia fio anga ele o ia ani fale fo ia saina o tuloa ia nai fale o lo ia mai tangata mai fa fo o taria iai ona lo fa pena ana fa nga ia nai tangata sio matou nu o lo fa pena na ele to mai me tau business ia pe o tulanga nai fa taua ia li nei nu ia por kalame tulanga uma haia inga o fa nga solo o le tulanga le ile malanga tumu fa alo i meo tato wa fa mole o le ma wa ne fa mi fa ia si singa i tato papa kiu fo ia fa ida wala salo e se tasio le ni a inga o fa penana fa ta otolia ina fa ina mai meo papa kiu ia fa ta wala o mai te minei o fa ta otolia ia tulanga na fa tenga ia wa ele ma fu mai mole poisen fo ile ole mai tau me ai ia ole tulanga nai e fai te tenga i tulanga ia pe ole mafuanga fo na tatalo pe a watu fo ia le fionga ile pulisili mal mamalu le tato mtanga luenga ia tar sanga ina lava fa mal si o asi singa i tulanga ia ono popo lenga lea e lo se tala e vaneai o lo fa penana fa ta autoria fo se le sui o le nei ai ngai tulanga ia me o tau mafa ia ile ole salo foi o fata mala ia ona ole o me ai nei o ia se puipuinga ho ile ale e ta tonu o yeni la sene wa isi tangata nei faila to e fa pena foi le watu le momo se matu no fanga ita e pusa ia o tele o lopo o ma o se ava no e se toi nei vahenga ia mai le mato i le vai maunga tele aina fatino tulanga ia ma na ia pe a tatalo atua mananga tumu fa alo si tangtanga i tulanga ia i le soifua maloloina ia a fa fonga mai se o solena o na poiseni mea tau mafa ia awar toi fa tauni ke ole awala fa tau in tau mafa mo fai te tengo so fu maloroina msalo si le fia umale le nei mota si so le ai tele aina lango malo si le ile tato fast e to te va ia to ina le fel wa ile wheelchair ia o si uso na ni ai ngo fa ta otolia ona tu langa le o ona ole me aina tau mafaina ai o le tūlanga i tātou o le matu tūmalo ato fo i vai maunga ma le anu leita ia o lo whapenana na whamarusia e whaunga ia siaki o lo talia la siaki i matou pitonu ulea o na sosoani tele tūlanga lea e mau ai whamau maunga o tele i loa langa lea fionga i telu na isi sui i la tau tūmalo po whasa ai siaki a o lo whapenana whatanga atoa i le tūlea matou ai ele tulanga na se tanga ela o fionga minsta tau fa malusia ia malisi me ole tato fale o loa ata to fale fa tau esele o loa o mai esele mele o mai lisit na pole ale tele o fa tau ese ta sia va nga tu yai ia put supply sa power na itu e mal total amount e tau fa mole e tau tu fa malusia ri tato asesinga ia mai fafta yo naula o me pito silia nan ta o pauna me tua e tato price control port pe mo fia ina fata u ia fuanga e ai vo sisi e toi ma faina alo ai tu langa o fatino ino tutema manga luenga fai e tato office salo pauna nai vai ngai ai mo dia tu fa maloi te o fionga ni pule ia apelo to mtanga luenga ia fa toi fa maloi ma talo lo fionga minsta ia fa manuia le tuai to te mitonea so fa stai
Alo whaftai, alei patai tu pai lalo molo sao fo tu sorta tu la fono tau whaofi. O whafonga fo lo i tu malo, ia me se fo sa molo tap po ai mai. Ia pe au ngaru le e whasa launga tu sa o tato fono nei. Whaftai, ia tu atu pele ava noe manatu o te lona fitu leo sui, i lei tu ar mota. Ia o lo ia se on sa imalawa lo fionga i le sui mistala ala fo atu le fionga le sui tai o le tuangai. Tu le mei sao no. Ia, whaftai lo fionga le whongawitalai, o le ama noa, whaadi hoi se manatu. Tu sai mane tu la fono tau whaofi pe ona o pe al maota. Sala mua mostala i le tu langa foi lea ta tangata ia whai pisisi mai whafo, tu langa o lato background, lato ia lo tau sanga i le meo ni Farm Investment Certificates, malaisene nei e whai pisinisi le atunuu. Awa e taua tele le due diligence, le sa fea sa unanga sui malu mai si umu. O so le leo background o tangata nei o mai whafu. Ea pe le ia fia la toni whainga whasoi tu la fono ia tunu ia sa whai pisinisi ma tunu malanga mai ai mau mai e tono le tunu. Wa le upumoni ai wa te le a mau pisinisi ma to inga nationalities. Ta anu mai se tunu le wa i tono tato tunu ma whai pisinisi. Te le la tau mai Asia wa wau whailoa i la tau mai Vietnam, la tau mai Thailand, mai India, Pakistan. E o afo i la tau ia Asia mai Amerika Samoa, Fiji, Tonga. E o tulanga na wa tele la tau ni ese mai fafu. E ta ua ala le tulanga le due diligence. Le sailinga la tulanga background so tangata whai pisinisi. Ewa pe whai company. Tulanga whai company o papeo no mai whafu. E tau sanga mai ni lai sene whai pisinisi tono tato tunu. O le me taua i lau wawai atu i te unga ia. O le o lisi ia e pe o na saunoa whai nisi o sui le lisi tapulaa ma le lisi lea restricted, ma le reserve. Ia ua, an mea trafta ia i tua fon teu nei. O lea la toe review toe ilo i nisi nei o whaisi leva e le toe ilo ina. Ma lea pe ona mao fo i saunanga nisi o toto, o amawai. Wa leva tau sanga e le toe ilo ina nisi le mao te tau. Ma le si mea ta ua lea ua matau ina. O lea la solo ia ese ma le tu la fono au tu nei. Ala tu ua tu pe fa se atu lalo tu la fono fa tontonu. Ia na vave la ia na fa ngai oi. Ia ma ilo pe review ia lisi nei. Awa le foi matau atu ia tato reserve list. Ma dia sa noanga le fionga Palemene fia i loa le malopo ani si to inga business. Tu na i wa lisi nei masalo over sulu lima tau sanga pe apo la te lusfu tau sanga. E wa tau la wa tele are suinga wa e business tono la tunu. Tau la ntoe o e se fa to fa la inga. Al committee le to ilo la ia tato lisi ia le la fa tai lo tau sanga fai. Ia tu langa le leile na ia ma ave o e kapeneta pasia i fa tu la fono fa tonu. O le te ma tau atu tu langa tau transport pasi, lalo le reserve list, mo pasi ho ia fe wai la wai ia pasese tatu tangata lau tele, mamalo le tunu. Ia va pena fo mo taxis. Ia le fo wa matano wai atu. Wai ho hitu nga business ia fa no san si transport. Le vo te vai atu la ve i ma me rental cars. Ia le fo e mo rental ho ia mo afi. Mo ski boats fo ia fe wai lunga. Ia me umai e anga i esi si ngale. Ia po se fato fala inga fo el committee lea la ilo ia. La to ilo ina i le lisi de nei. Wa taua bo tere si mau pisinisi fo. I tu a inga pisinisi wo o mai tono tato tunu. Ia ofo i mo katila. A tono tasina
tō ngā pisinisi taun sila e komiti. E tele me tele o kātila se wai nei ia se sila. Pe o se tasi nai tō ngā pisinisi ia pe tō ufo ilalo restricted. Ina ia se fufuanga i tau fufua mwhaton tonu ai ia pe control ai ia tūlanga o nā fo i tō ngā pisinisi. Nā retailing lea mai. E waftai langa sa unola whionga Palemene ta ua hou sei. Wairo e la vea i lau sei o i risi nei. Nā le retail. E taua na whamanino le retail. Wa pēte vai atu retail. Ia pe i te nai mō mea hui mō masan. E pe i te le isi o loa fōu ia wai nei vai tau. E la vea i tonu le retail. Ia tasi nā me taun sisila ia i wapena fōi lau sei o. A tonu e pe ono sisila i tūlanga tau, i tū ainga o loa, e taun tapulaa pe whaatanga, po loa fo i whaatanga lalo lau seio. E wapena fo hardware, ware hoi eia hardware, mo o loa fau fale. E tau en sisila i tūlanga lina, e wana na wai, tele i tele ia atunu ese o mai ia o loa fau fale. Ia o ese fo ia mo meo, o toi ngā o loa fau fale, ia o mai tono tato tunu. Ia tau en sisila i tūlanga whapena. O da fo te vai atu i tato elei. Ia atono se puipuinga lea mo nei a tato tangata lo o. Whai a fo ile toi ngā pisinisi, ngā osi ma lo lomi i ale elei. Se sisila tato komiti i le tūlanga lea. O ngā lau te vai atu. Nā mo elei fo i e lo lomi whaonga ele upeti. E pe e reo awhia i mo e leilo lomi masingi. E sila e tūlanga la, ma sila kero isi mau e lei. Ma manu ia tātou ia wai ie ia wa whaitau i te taulang. E lo lomi mai fiki. Lo lomi mai isi a kungu. Ia sila fo i la inei. Po la se whaingai. Tau pui ai fo i la tō lo whaia lea. Tō i ngā pisinisi. Wai tāua tele le lei sa mo wala. E whao ngai tātou ma manu sa moa. Ia mau e foi pui ngare nai tū. Ia o mo meo whainga whaiwa. Awa le te watu e la mo meo mei o commercial fishing. E whatanga la e tauna fast food pasene. Fast food pasene le sea tangata mai fafo. Ia e taun sisila pe tauna si ira kiki lunga. Pe 5 pasene. 5 pasene la tō mai fafo. 5 pasene tātou. Ina e tau whapaleng nei, e pe koe si i runga kākou. Kere tātou inunga 20% e 20% mai whafo. E si tūlanga hoi le tau hoi ana pui ai. I tātou hoi, na e tau hoi tangata o le whai ai tō i ngā pinisilisi o le manufacturing. E nā paua ia o loa i o te vai atu o le tapu lalo manufacturing o mo mei o nonu. Ai o le fua le nonu, o le tius o le nonu. E ma meo le sua uvarenga o si mai le popo. Ia leo tete fo isi toi ngā loa. O isi la tato pepe. Tete fo isi kampani o whaia le vai. Ke le mauko i ngā whangu vai au tato vai e. Ia isi la natu la. A tau na tau whaina pui nai wharipia e rua e wai ai. E awa te tono e ranga koe mga mea sisi wharipia mo tato. Mua lava ia wharipia e rua. Wa kele, ia. Le mele ia awa le ho vai o kele ho le pia mai fa folo mai na tunu. Ia e kele mo pisinisi va pena mena. Fa ftai le tu la fono le toi ilo ia ko inga pisinisi mai fa pe. E pui so swani i tangata no o tatou. No fa ia toi inga pisinisi mai. Tu na fa pe. Ia wa fo so la to tama ai. Te lo la to le fa pisinisi ne ia. Ele ma losi ho la tuta mai nga pau yo me ole tau fai ia mo wai e tu sia la tu ai ia mai se ia tu langa tau tu ai no afioanga ia mi se lava tu no tato e karesia ia pe tu langa ia la fionga fon fitalai ia pe nai manatu pu ia e anga i tonu tato tu la fono to fa afi nei ai va ftai mo la no Halo, whaftai sao noi lau whionga i le suitai tai o le tuangai. Ia, e manatu o le uvai atu le alu o le peni le whionga le minsta. Wha mau umatuai ngā lisi ese leo iai. Ai wha maloti mai. Mai tau watu na fua pea ma se toi tō lua i le tu o le mota.
Ia ona mai a leo leitu o mota. Ai, o le tele o fina ngalo. Ia tanga tasi umalawa e la lango le tula fono nei. E ui o lea, tua vanoa tuare no foi o tua fionga. Lo fa fonga o tu malo. Tua tu leva no sisi sui e fi ngalo e sao no. Fionga le fongtala. Ia, o leo mai ta watu wa tulai mai le. A fionga le teitai o le tua ngai, ia tua tu leva no le fionga. E lea fai na pa pa pe se i mai pelo. Tau tele tu la fono ne. Ma tu la fono wa tal fenga foi le to teu. Ya sa ta tu tal no ai foi ma va tu foi se taofi. Le wa o ia finangalo o tatu motonei. Whatever on tatu whaia e ale melne o le whato sina mai o business me whafo. Mai a teimi o mta awha. Whaso solo mai a lea e whai alama teu teu. A tasi ale nganga nei teu teu nga. Ia whawhaingo fie o na mawanga luenga. Tatu ngata le sa no iei le Palemene e tawala le to teu e foi na manatu e falia o lengo o pesticida ia por tu la fonaia fa pito mo business fo me fafo ia alela o matau o le foi o ia ma business ia e tonu tatu no le foi le vaing of sociali molato to walai e tiute ia va pe fo malafonga pela le tula na to va tuai se fai te tenga ina awa a fai ave sociali mo business nei o sociali masani ala u fiong al fontalai o le let to ngi oni la fonga let to ngi fo ia tiute masini e whale mai, o mea whawhale, o ta vale, me umai mo mia e le business, e watuai la le a se manatu se i tila ni pe iai le minsta i le tulanga le awa e a whainai tupe mawal tato malo i le tulanga lea o le taape atu o sosani nei. Ia o business o le vantau la ele to e fatosina mai o le wai tonu le tunu ele mfaila o fa pe o se business e tau fatosina mai o le wai tonu le tunu la o se fatuanga vat o le tule e tau tele le anga iai ia isi au fai business o me mai fafo ele ni tupe isi ai o mai o la whaile o la tō anga masani whaale atunu pe o saina. Na mai leo tō peisi saina whaia pisinisi esi saina. Mātili tō tele ia le au whai pisinisi ia mai whafo. E te tōnu o le atunu ai a whainai o tātou tangata. Tasi lala nā mea se i tilo lea iai. E iai le tū tāu o le tū lea. O la tō mai mai whafo mai malatu tupe. Ai leo le toe o mai whaongatu pe nei, ai mai se o le ole i le nupi whaa. E ai tālafu mai e po whaltupe, ai tālafu mai tupe. E whaiela tō business, ai te tauna o mai ala tō. Ma mai ala tō tupe. O le si tō, e tawai o na saili, e maua le tūlanga le tāpā, o whamaunga mai tātou whaltupe tūtu tono. E mawhai e o na maua la tau nei o lo whai e nea mionga le tāwhiangai. Ia tunu whawhono mai le whai sa mo nei. E whai matangata e awhia e me tau drugs. E taua na whamai o i o le lei tūlanga ia. E iai le manatu le sa whalia e isi la honga mua. E tau na whamai o i o le lei.
ia business ia esa le retail mai le wholesale ma le hardware. Ai sa le mea ta waile tu lea. Monopoly, o le monopoly, exercise e se tangata polisaina. Le ngata ina wholesale to retail. To whaiana hardware. A disadvantage ai o tātou tangata. Al mela le tāua tele le to tila ia ia o le tanga luenga fwelo ngafu malmele. A whai de wholesale. A whai de retail. A wako kapa isi mea. Aisa, langa leo le a exercise single monopoly. O le a pulea atoa ia oloa, matau oloa. A whaingata ina isi o tātou tangata. O lo o tam whaifoi ta watia e o latou ainga. E iai le tūtāua. O mene o a foi o toi siaki o sitiseni o tangata o mai. E le leo na siaki le leo latou sitiseni. E ia sila fia le atunu ue o mai ai. O le si tu, o le tātou lisi lea tau on la whaleo whapitoa mo tātou tangata. Leo tau manatu pena o leono ia lisi lea na watu o tātou whono. E leo au fiai le tele, lea la sao noa si sui. Isi tue ngā business e taunta fiofia mo tātou tangata. E tai pēla o suetosi, e tai pē o formai, tai pē o loia, o isi atunu. Ai mai se kukuila. E o akua kako suetosi, mo tātou loia. Sa ngā kakalai kukuila. O lafo ia la tau loia. Lela, lai pui lea tutuila. Ia awalava ni sawa tu. In tatu loia pon tatu accountant. Fatuni ala to business i Amerika Samoa. E faifo i se tu no. Le lila on se i kilo pe iai. Ia le mtanga luanga. Ile tulanga ia o me o lo fai isi tu no. E au fia foi la ma le autusiata for mai e fa pe foi ia insinia la to umane e taona tato titilo iai ia una ia le ka wa ele lisinga published mai o mo me lo ia la fai la to la ko practice la to officer se pe over el fasela la fa io lo ia allora winga ka ofi pe ia business ia mo tātou tangata ma wai foi la tau se leni. Lau whianga le whangtalai o tātou atunu nei e tai whasauta ia ainga. Ia mai le foi o te iloa e se me whingo fie. Po ia le minsta e ngā whamaia. Wa ngā ioi lo le minsta kau whailanga mai lo maisi. Ai masala tangata foi nei e whaiala tō whale o loa retail, tō whaiala tō wholesale. Ia o ngā langa mai lola ea. Whalavelave. Au il whaiala nā mea. E ia le tūlanga whainga tai nā. Ia e la fotu pēr i le Palemene mal kāpeneta fulisa ai le tofa ma le fautanga ia o le whengatala na o le tātou atunu whasauta i ainga. Lau whionga le whongtalai ia o le sao lea e le tātou afoi e le tātou mta upu sauta ua le tūlanga lea e le siaki o tangata ni o me mai fafo i maasangase ia lua o le eisa ma le AIDS tawan siaki pea. A iaila ele afo ele tulanga leo.
o whala au whasaina. Se ka malmole lau fionga whongtalai po whio iei ia le tūlanga fo i leleo. O matou suenga specimen le na o leo mo sile malelua e masina ele mo mai ai ke iwa wa mai me o ngofu skaka malilingi e me fale ko ya nga singa le a te langona le pisio le tom tanga luanga ye se o mai po femme o ia le unga na me e te o te falo ya tu le lila le la ve e la ele aisa pei ona maua mai isu enga sa fai tatou ia mani al fono malo faftai lo finangalo ia felan wa ia fautuanga ile ne voitu la fono fa malo fa so ile o fionga te tai o le tuangai ia o popona le to lo finangalo va enga le na muli ai la usau wanga fa ilo ai tono le motel nei pa un meta tu tarsia tau manu uma ila to sa fatino ina fa moe fa malo fa so o mo pele mo na tele to tele ani si o le tato Fionga fon fitalai. ia lo fionga ni minstao o le tiute ia se tu lai mai pola se vaenga te fio Whaftai mo lea manoa. Ia sa tu usi ale. Finangalo le tai o le tuangai. Ai nei vaenga sa ta ua e fia mo waise langona. Tulanga le sa ta ua o pisinisi o levana iai. O lea iai me o lo o mai ele o tiutea. Ea mo le silfia o le lavo matai tu uma. Lea ia se me o aifo o ave fua ele o tiutea o lea. Fa ngā solo a mea uma e siaki uma. Ea mo le taimi. Na ia o ngatasi uma. Tangata uma o le tatou tunu. Ai mai se lau fai pisinisi ma whalo lava. o ia fa malo fa ftai tele lava ele o nanga malo fa ftai lo finanga lo fa li o lo fionga ia e furi taimi fai malape o launga e fa malo lon sai lo fionga le tamang tanga luenga lo fionga le mista tu sai o le vaenga o e sa no ia ia lo mo la vano mo se si sui mai ta watu ia o lo to tele ni si o le tu mot ia ona la folo le tu pe se si o le o ia le tu lai mai le sui a fionga le mista long lango ta longa malanga o le fia o le atunu sa no ia tai lau fionga fonga fitalai mole avanoa tu la imale faralo te utala mal mingao fatalo fai lau fionga le fonga fono ia fatalo foi le fionga te tai o malo fionga pan mia male sui pan mia mi si foi le maluta we or kapeneta ni foi tu o malu so fainga instala lang talo foi lau fionga le te tai o le tuangai lau fionga sui te tai ia te nane le to au mo fo malu sui mamalu mo le Palemene e lau fionga le felo tu sol fono ia me sio faulunga mtanga ruenga ia masa mo tapo ia le fono uso le tulu talu ia no le ava no mo ne nei tu malo ia te lo to ya so foi ne o le tato Fonotaga ia e fatalo fai no tu langa o te telele fa Fonotaga i mai o le tato tunu mai o nao se yo nei ia me sio tapo i mai so mato i tu malo ia e fia fai lava foi sao nei tu malo e tu so tu la fono lo ta o tu ma me on te teunga ia fa ftai la o fionga ni minsta ia o lewa ta o tu le forsanga i ma me tu so te teunga tu la fono ia e fia so so ni tu foi fiu tu fatunga lo titi ia wali tu la fono te teu lo ta o tu nei ma me o le ta o ni so sa no ngale sa no ngal fai fia u le sa tombu ai sa uninga mal tato Fonotaga la matanga o neva yaso ia fa ngai nai le upu fa pe o fa fitauli o su ia i tau ia ole va vai mai fo ia i la toi i le lalo langi o fenga fa vai po le tuo policy ia o lu tau o tau o avanoa en fai fe ona fa pe se so soani ma se motunga afa le nei tu malo ia o avanoa e fa le ia tili ai ia fa tinonga o nanga mangaruenga ia awa o tatou tangata ia e peona avea maano liu o le fea o le aso o lo tari mau mai o tatou faiva o le vaenga mua lava e pe fia avatu i eise langona ma se tu alalo ia ai nei tu malo faafetai o lea lava ua manino ia e pei fe o nisi o finagalo le tatou reserve list faafetai ona te ua lē maua se avanoa
o le nei tu malo wa le la fa se I regulations I tu la fono fa tonu tonu ia le fa tala no ina ia me silo le ua ma wale ava no I tonu le moto fono e ina isi va nga pena sa ta ua le tatu presiti ia ai ua sa ua fo inisio fina ngalo sui e paulesi va nga le tau ma tu le talo sanga I la ua fionga le minista pe a fai tau ane ai numa vea o le tulanga fo ile ai wale na ma le la ina le o mai o fai pesisi mai fa futulanga le o le tu ese ina o motels ma hotels o le tele o fai pesinisi ia mai fa fo o pe o lewa le lifa I motels a o fa tu pula ia fo so issues fo ia tu pu mal temi nei te ngona le na ma la ina a to wanga ia tu ia fa tu al pesinisi te ile o fai mana I poto fo ile mana accommodations fo ile pe tolu pe fa pe lima ia mana ia fo ile e pe o le palolo mua fo ile o tala ititia te fa alongo to fa matala me le tio fa auto e sua malia ni wat e pe mana ia mo fo ile le vai ia a ona tu atu ia tau to fa pe na ila o fionga ni minister se tu ala lo tasi na business mana ia fa pe o mai investors fo ia mai fa tu I lunga le level fo ile o hotels le na ia ai fa avanga ia nei vai nga la iti nei pe nei accommodations ia mana I motels ia wa fitau le mana tamali o tato o tunu wa pe e fa lava fo ile fa to fa la inga tu mamau ma le lo fa tino ina o nei vai nga ia o le si vai nga e va to il fa ftai la o fionga di minister tu so o te unga pe fe na ma di le sa no nga le fionga di Palemene ia o le o tau fa amana na mai si o vai nga ia fe so ta ia mai si matanga luenga ia elo o fio o mai tonu le isuina le ngata o certificate ia fa pay for ila le immigration for ile le issue mai temporary residence ia mo le investor le o mautino o ia le ala alu o le business ia wai pay for na mali ni so saunong ia ana sau nei o le afo o le investment e ka la kula fa ka merke paps do tala di mai la wal ia e pay o na isi va nga na e fa ftai la o fionga minister me se fo ole fa nga malo le mo fa yona te ia le tu la fono le ina ia mafai ai ona nga I tonua ia le pisinisi le mafu anga na desi tala I matalo sanga ai le investor le ia ile fati nonga ia nei o le siva nga va to 45 time va to le tu alalo ale fo ale nei tu malo o le wa ia ile malo si anga le wa ia nei va nga I o tau fa mana na la titi mai ina ia mafai ona maua le ava no le au fai ngā ruenga e whaatino ila la tau ngā ruenga e le ngata ila au fai ngā ruenga al mata ngā ruenga o pisinisi mara ala manuia maleipa a oisi mata ngā ruenga al malo e nai tau sanga to atu sau tasile atu ngā tasile whaafita au sa fia ngai fai mal official fai numero wha mawina i le whaatino ina o lana ngā ruenga e a ngā ia to e au wha maunga fo ia mai pisinisi a wawhainga whaavai ia mata yala tatu malo mbono natina e fainga tao na fa matu mai ia fa maunga ia ma fa matalanga fo ia pisinisi e fa ftai la fionga le minister ia wa mafai ona sila fo I vaenga ia wai ele ngata fo ia le tamau ainga ia I tupe ia a o tau fo ia fa matalanga ia fa maunga ia mo nga ruenga fo ia nisi tu tino tatu malo ia wa ia le fautu ina tu langa tau le tamau ainga o le si vaenga e watu aile tu alalo ia se mai de tu la fono a ona isi vaenga fo ia pe I tu la fono teu ma isi vaenga fa pena I le anga ia tu ole o fai pisinisi tu ai no uma fi anga pesa a watu e fo se vai I tatu prisiti ole mana ia ole anga ia tu e monima fa ma oni saunoang e tau ngo fie ai ia fe fa tau inga ma oloa ia au te whaafitai lau fionga minister, me se o tātou malo, o tāu fio maia. Au au le upomoni ai peo na maari e upo le atunu uma upo whai matua. E le o le taimi nei, a o tae au. E le o le lau amanu, a o le whaamuli o atu. O te vai rupeina le saunoanga le fionga le minister langolango. Te manatu ia au leo o tātou o mai o tauna whaisa tātou malolonga. Manatu foi wha au ngase mai lea uli sa tali ei lau tau sua. E ilo manatu no foa. La whatatia ese ngā ruenga al fono au whai tu la fono mo lana malolonga o lea uli. E metau drugs.
tawa na fa mai o le lei tulanga ia ia le manatu le sa falia isi la nga momoa tawa fa mai o le lei ia business ia esale retail mai le wholesale mal hardware ai sale meta wai tula monopoly o le monopoly exercise as tangata por saina ele ngata ina wholesale to retail to fai na hardware a disadvantage ai ta tu tangata al mela le tau tele le to tila ia le tanga luenga fo lo nga mal mele a fai de wholesale a fai de retail a work kapa isma aja la le exercise single monopoly ole a pule atoa ia oloa matau oloa ai fengata ina isio tatu tangata olo o tam fai foi to watia e ola to ainga e ai le tuta o mele o fo o to shaki o sitiseni o tangata o mai e leo na shaki leo la to sitiseni ia sila fia le tunu ue o mai o le si tu o le tatu lisi lea tau on la fa leo fapitoa mo tatu tangata leo tau manatu pena leo no ia lisi le na vatu o tatu fono leo au fia le tele le la sa no si sui isi to nga business tanta fiofia mo tatu tangata ta pela o so tosi ta pe o format ta pe o loia o isi tunu ai ma se ko kwela e o ko kako so tosi mo tatu loia sa nga kala ko kwela o la fo ia la to loia le la pui le ya tutuila ia awalava ni sawatu in tatu loia pon tatu accountant fatuni la to business i Amerika Samoa e fai fo isi atunu le lila on se kilo pe ia le mtanga luanga ile tulanga ia o me o lo fai isi atunu e au fia fo ila ma le autosiata for mai e fa pe foi insinia la to umane taona tato titilo ia ia una ia le ka wa ia le lisinga publish mai o mo me lo ia la fa la to la ko practice la to officer se pe over el fasela la fa yo lo ia ala no wing ka ofi pe ia business ia mo tato tangata ma wai foi la to se leni lo vemo le fontalai o se al dato tunu ne tai sauta ia ainga ia ma le vo te lo e se me fengo fie po ia le minsta nga famia wa nga yo lo le minsta ko foi langa mai lo mai ai masala tata foi le e fai la to fai o lo retail to fai la to wholesale ia o langa mai lo la ia fala velave au fai na mea ia le tulang fai ngata na ia la foto pe le dal mia mal capeneta fulisa ia le to fama le fautanga ia o le fai ngata na o tatu tunu fisauta ia inga lo fai fon tala ia o le sao le ele tato a foi ele tato mta upu sa ta uale tu langa lea ele sa que tangata ne o me mai fafo i ma sanga se ia lua o le aisa ma le eight el tawan sia ki pe a yaila ele a foi tu langa leo o fala o fasaina se va mal molelo fiong fong tala po feo yai le tu langa foi le leo o mato suanga specimen le la
o le o sile ma le lua e masina e le mo mai ai ke ua o mai me o ngofu ska ka mai lingi e me fale ko ya nga singa le a te langona le pisi o le tom tanga luanga ye se o mai po femme o ia le unga na me e te o te fialo ia tu le rila le la vele e la voile e aisa pei o na maua mai e su anga ia sa fai tatou ia mani al fono malo faafetai lo finagalo ia e felanu anuaʻi ia fautuaga i lenei foi tulafono faamalo faasoa i lau afioga le taʻitaʻi o le ituagai ia ua le popona le toe o lo finagalo le vaega lena mulimuli ai lau saunoaga faailoa i tonu o le maota lenei paun mea tatou talosia e tau i manu uma i latou sa faatinoina le faamoemoe faamalo faasoa ua maua pea le avanama natu e lau toetoʻatele a nisi o le tatou Fionga le fonga ia lau afioga le minista o le tiute ia se tulai mai po la se vaenga te fio. Whaftai mo lea manoa. Ia sa tu usi ale. Finangalo le. Tai le tua ngai. A ei nei vaenga sa ta ua e fia mawai se langona. Tulanga le sa ta ua o pisinisi o lewa na iai. O lea iai me o lo o mai e reo tiutea. Ea mo le silfia o le lavo mata i tu umu. Lea ia se me o aifo o ave fua e leo tiute o lei. Fa ngā solo a mea uma e siaki uma. E mo le teimi. Na ia o ngatasi uma. Tangata uma o le tatou tunu. E mai se lau fai pisnisi ma whalo lava. O ia fa malo, fa ftai tere lava, e leo au nanga. Malo fa ftai lo finangalo fa lio lau fionga ia. E furi teimi e fai malape o launga. E fa malo lon sai lau fionga le tamanu tanga luenga lau fionga le mista. Tu sai o leva enga o e sao no iai. Ia o lo mo le vano mo si sui mai ta watu ia o lo to tele ni si o le tu mot ia ona la folo le tu pe si o le o ia le tu lai mai le sui ia fionga le mista long lango ta longa malanga o le fia o le atunu sa no ia tai lau fionga fonga fitalai mole ava no tu lai male fa lo te utala mal mingao fa talo fa lau fionga le fonga fono ia fa talo fo ile fionga te tai o malo fionga pan mia male sui Palemene, me se foi ole marutau e o kapeneta, ni foi tu o maru so fainga minstara lang. Talo foi lo fionga ile te tai ole tuangai, lo fionga sui te tai. Ia te nanele to au mo fo malu, sui mamaru mo le Palemene, ne lo fionga le felo tu sol fono. Ia me se fa lunga mtanga ruenga, ia masa mo tapo ia le fono uso le tulu. Talu ia no le ava no mo ne tu malo, ia te lo to ia so foi ne o le tatou Fonotaga. Ia e fatalo fai ona tulanga o te telele fa fonta po mai o tato o tunu mai ona o se yo nei ia me se o tapo mai so mato tu malo ia e fia fai la foi sa o nei tu malo e tu sa tu la fono lo ta o te ma me on te teunga ia fa ftai la o fionga ni minsta ia o lewa ta o to le forsanga i ma me tu so te teunga tu la fono ia e fia so so ni tu foi fiu tu fatunga lo titi ia wali tu la fono te lo tauto nei luma mea o le ta ua inisio saunoanga le faisi au le sa tombu ai sa uninga mal tatou Fonotaga le amatanga o nei vai aso ia faonga i nei le upu faapea o faafitauli ua suia i lui tau ia o le vaavai mai fo ia i latou i le lalolagi o faiga faavae po le tuo policy ia o lui tau o taua o avanoa e fai fe ona faapea se fesoasoani ma se motuga afa lenei tumālo ia o ava noa e whaalele a tili ai. Ia whaatinonga au aunaga mangaruenga. Ia awao tātou tangata. Ia e peona a vea maanu liu o le whea au o le aso. O lo tari mau mai o tātou whaiva. O le vaenga mua lava e pe fia avatu i eise langona ma se tu alalo. Ia ai nei tu malo whaafetai o lea lava ua manino. Ia e pe feonisi o finangalo le tātou reserve list. Whaafetai o na te ole maua se ava noa o o le nei tu malo wa le la fa se i regulations i tu la fono fa tonu ia le fa tala no ina ia me silo le wa ma wale ava no i tonu le moto fono e na isi vai na pena sa ta u ta tu presiti ia ai wa sa u fo inisio finangalo sui e paule si vai ngale tau ma tu le talo sanga i la fionga le minister pe a fai tau ne ai mu ma ve o tu lang fo ile wale na ma le la ina le o mayo fai pesi mai fa tu langa le o tu sse ina mo hotels ma hotels o le tele o fai pisinisi ia mai fafo o pe o lewa le lifa i motels a o fa tupu la ia fo iso isu so ia tupu mal temi nei te longona e
le na malaina a to wanga etu ia fa tu al business te ile fa ima nai portfolio mana accommodations fo ile pe toru pe fa pe lima ia mana ia fo ile pe o le palolo mua fo ile o tala titia te fa alongo to fa matala me le tio fa autu e so malia ni wat pe mana ia mo fo ile le vai ia a ona tu atu ia tau to fa pe nai la wo fionga ni minister se tu ala lo tasina business mana ia fa pe o mai investors fo ia mai fa tu ilunga le level fo ile o hotels le nai ia ai fa vanga ia nei vaenga la iti nai pe nei accommodations ia manai motels ia wai fitau le manai tamari o tato wo tunu wai pe e fa lava fo ile fa to fa la inga tu mamau ma le alo fa tino ina o nei vaenga ia o le si vaenga e va to il fa ftai la wo fionga di minister tu so o te unga pe fe na mari e sa noanga le fionga de Palemene ia o le tau fa mana nai mai si o vaenga ia fe so ta ia mai si matanga luenga ia elo o fio o mai tonu le isuina le ngata certificate ia fa pay for ila le immigration for ile le issue mai temporary residence ia mo le investor le o mautino o ia le ala alu le business ia wai pay for na mali ni so saunong ia ana sau nei o le afo o le investment ka la kula fa ka merke paps do tara di mai la wal ia pay o na isi va nga na fa ftai la o fio ngan minister me se fo le fa nga maro le mo fa yona to ia tu la fono le ina ia mafai ai ona nga itonua ia le pisinisi le mafuanga na ndesi tala ai matalo sanga ai le investor ia ile fatinonga ia nei o le siva enga va to 45 time va to le tu alalo ale fo ale nei tu malo o le wa ia ile malo si anga le wa ia nei va enga i o tau fa mana nai la titi mai ina ia mafai ona maua le ava no le ufainga ruenga e fatino ile la tonga ruenga ele ngata ila fainga ruenga mtanga ruenga o pisinisi mala ala manuia malipa a oisi mtanga ruenga malo nai tau sanga to atu sau tasile to atu nga tasile fa fita au sa fianga foi mal official foi numero fa mawina ile fatino ina ola nga ruenga e nga ia to ia fa mo fo ia mai pisinisi a wa fainga fa vai ia mata yala tatu malo mbono natina e fainga ta ona fa matu mai ia fa mo ia ma fa mtalanga fo ia pisinisi e fa fitaila o fionga de minister ia wa mafai ona sila fo i vaenga ia wai ele ngata fo ia tama ainga ia ile tupe ia a o taua fo ia fa matalanga ia fa mamonga ia mo nga ruenga fo ia nisi tu tino tato malo ia wa ia le fautu ina tu langa tau ni tama ainga o le si vaenga e va tu ile tu alalo ia e se mai tu la fono a ona isi vaenga fo ia pe i tu la fono teu ma si vaenga fa pena ile anga ia tu ole o fai pisinisi tu ai no mafia anga pesa avato e fo se vai i tatu prisiti ole mana ia ole anga ia tu e monima fa ma oni saunoang e tau ngo fie ai ia fe fa tau inga ma olo ia au te fa tai lo fiongan minister me so tatu malo o tau fio maya awa le upomoni ai pe na mari upole tu no ma fai matua ele ole taimi nei au tai au ele ole la waman au le famuli watu o te vai peina le saunoanga le fionga le minister lango te manatu ia au leo tatu o mai tau no faisa tatu malolonga manatu foi fa ngase mai le uli sa talia ile to sua e ile manatu no fo la fata ke ese ngalu ngal fono o fai tu la fono mo lana malolonga o le uli e metal drugs tawa na fa mai yo le lei tu langa ia ia ile manatu le sa falia isi la nga momwa e tawa fa mai yo le lei ia business ia sale retail mai le wholesale mal hardware a sale meta wile tu le e monopoly e exercise as tangata polisaina e le ngata in a wholesale to retail to find hardware a disadvantage ai tatu tangata al melale tau tele to tila ia le tanga lunga fo nga fo mele a fai de wholesale a fai de retail a work kapa isma aja la le exercise single monopoly ole a pule atoa ia oloa matau oloa ai fengata ina isio tatu tangata o tam fai foi te watia e ola to ainga e ele
le tu ta ua o mene o fo o to siaki o sitiseni o tangata o mai ele leo na siaki le leo la to sitiseni ele ia sila fia le tunu o mai ai o le situ o tatu lisi lea tau on la leo fapitoa mo tatu tangata leo tau manatu pena leo no ia lisi lea na vatu o tatu fono leo au fia le tele lea la sao noa si sui isi tue ngā business e tau ta fiofia mo tatu tangata tai pe la o suotosi tai pe o format tai pe o loia o isi atunu ai mai se ko kuila o ko kako suotosi matatu loia sa nga kala ko kuila o la fo ia la to loia la pui le ya tutuila ia awalava ni sawatu in tatu loia pon tatu accountant fatuni la to business i Amerika Samoa fai fo isi atunu le lila ona se kilo pe ia le mtanga luanga ile tulanga ia o me o lo fai isi atunu au fia fo ila ma le autosiata for mai e fa pe fo insinia la to umane taona tato titilo ia ia una ia le ka wa ele lisinga published mai o mo me lo ia la fai la to la ko practice la to officer se pe over el fasela la fa yo lo ia o lo winga ka ofi pe ia business ia mo tato tangata ma wai foi la to se lemi lo venga le fontalai o se al tato o tunu ne tai sauta ia ainga ia ma le vo te loe se me fingo fie po ia le minsta nga famia wa nga yo lo le minsta ko foi langa mai lo mai ai masala tata foi le e fai la to fai o lo retail to fai la to wholesale ia ona langa mai lo la ia fala velave au fai la mea ia le tulang fai ngata na ia la foto pe le Palemene mal capeneta fulisa ia le to fama le fautanga ia o le fai ngata na o tatu tunu fisauta ia inga lo fai ngol fonta ia o le sao le ele tato a foi ele tato mta upu sauta ua le tulanga lea e sia tu tangata ni o me mai fafo i masanga se ia lua o le eisa ma le eights e tawan sia ki pea a iaila ele a foi ele tulanga leo o fuala o fasaina se va mal molelo fiong fong tala po feo ia le tulanga foi le leo o mato suanga specimen le na o leo mo sile malelua e masina ele mo mai ke wa mai me o fuska ka maliling e me fale ko ya nga singa le alte la ngona le pisio le tom tanga luanga ye se o mai po femme o ia le unga na me e te o te falo ya tu le rila le la vele e la voile ele aisa pei ona maua mai isu nga ia sa fai tatou ia mani al fono malo faftai lo finangalo ia felan ranwa ia fautuanga i le nei voi tula fono fa malo fa so i lo fionga te tai o le tuangai ia o popona le to lo finangalo le vaenga le na muli ai lau saunanga fa i lo ai tono le mortal nei pa un meta tu tarsia tau manu uma i la to sa fatino ina fa moe fa malo fa so o mo pele na tele to tele ani so le tato fionga fon fitalai ia lau fionga ni minstao o le tiute ia se tu lai mai po la se vaenga te fio faftai mo la manoa ia sa tu usi ale finangalo le
tai o le tua ngai. Ai nei vaenga sa ta ua e fia mawai se langona. Tulanga le sa ta ua o pisinisi o lewa na iai. O le iai me o lo o mai e le o tiutea. E amol silfia o le lavo mata i tu uma. Le ia se me o afo o ave fua e le o tiutea o le whanga solo a me uma e siaki uma. E amol le teimi. Na ia o ngatasi uma. Tangata uma o tatou tunu. E mai se lau fai pisinisi ma whalo lava. O ia whamalo, whawhitai tere lava, e leo au nanga. Malo whawhitai, lau whingalo whali o lau whionga ia. E furi teime e whai malape o launga, e whamalo lon sai lau whionga le tamanu tanga luenga lau whionga mista. Tu sai o le vaenga o e sao no iai. Ia olo mo le vano mo se sui mai tau watu. Ia o elo to tele ni se o le tu on moto. Ia ona la folo le tu pe se se o le. O ia le tu lai mai le sui ia whionga le mista long lango. Ta longa malanga o le fia o le atunu. Sao no ia. Kai lau whionga whangawhitalai mole, hawa noa. Tula imale wharalo e tau talaman mingao, whatalo whai lau whionga le whongar whono. Ia whatalo whoi le whionga le teitai o le malo, whionga le Palemene male. Sui Palemene, me se whoi o le marutau e o le kapeneta, nei whoi tu o le malu sa whainga ministarang lang. Talo whoi lau whionga le teitai o le tuangai, lau whionga le sui teitai. Ia teinane le toa au mawhua malu, sui mamalu uma o le Palemene, nei lau whionga le whailau tusi o le whono. Ia e meisio whaurulunga o mtanga aruenga, ia masa mo tapua ia le whono uso le tunu. Tarua ia na o le awa noa mua nei o nei tu malo, ia utei lolo toi aso foi nei o le tatou Fonotaga. Ia e whatalo whai, nona tūlanga au te te leile, whaafonga tapua i mai o le tatou o tunu mai o nao se i o nei. Ia e meisio le tapua i mai o so mato i tu malo. Ia e fia whai lava foi se sao le nei tu malo e tu sa le tūla whono o loo. Ta oto i luma mea o na teu teunga. Ia whawhitai lau whionga ni minsta, ia o leua, ta oto le whoresanga i luma mea i tuso te unga o le tūla whono. Ia e fia fisosoani e tu fwoi fiu e tu whatunga o lo titi, ia wale tūla whono te uteu o lo ta oto nei luma mea. O le ta ua nisio saunoanga le whaifia au lea sa tambua ai te sauninga ma le tātou Fonotaga i le amatanga o le neiva i aso. Ia whaonga i nei le upu whapea o whawhita auli o su ia i rui tau. Ia ole, vai mai fo ia i la tau i le lalo langi o whainga whaavai po le tuo policy. Ia olu i tau o tau o awanoa. E whaiwhi ona whaapea se fisosoani ma se motunga awha le nei tu malo. Ia o awanoa e whaalele ia atili ai. Ia whaatinonga o au nanga mga aruenga. Ia awa o tātou tangata. Ia e peona a vea maano liu o le whea o le aso. O lo tari maumai o tātou whaiva. O le vaenga mua lava e pēwhia avatu i eise langona ma se tualalo. Ia ai nei tu malo whawhetai o lea lava ua manino ia e pēwhia o nisi o finangalo le tātou reserve list. Whawhetai o na te ule maua se awanoa o le nei tu malo wa lea la whaase i regulations i tu la whono whaatonu tonu. Ia le whaatala noa ina ia a mesiro le ua maua le awanoa i tonu le mauta whono. E ina isi vaenga pēna sa tā ua le tātou presiti. Ia ai ua sa ua fo inisi o finangalo sui. E paulesi vaenga le tau vatu le taro sanga i lau whionga le minista pe a whaitau ane ai muuma vea. O le tūlanga fo i lea o le nāma le la ina leo mai o whai pisinisi mai whafo. Tūlanga leo le tu SSA ina o motels ma hotels. O le tele o whai pisinisi ia mai whafo. O pe o leua le lifai i motels. A o whaatuputupula ia fo i social issues fo i tupu ma le taimi nei. Te longona le nāma le la ina a tō wanga ia tu. Ia e whaatua al pisinisi te ile o whai manai poto. Fo i lea manai accommodations fo i lea pe toru pe wha pe lima. Ia e mana ia fo i lea e pe o le palolo mua fo i lea o tala i titia te whaalongo tu e whamatala me leti o e whaautu e sua maria ni wa ati. E pe mana ia mo fo i lea le vai. Ia a ona tu atu. Ia e tautu atu whape nai la o whionga ni minsta se tu alalo tasi na business. E mana ia a whape o mai investors fo ia mai whafo. Tu ilunga le level fo i lea o hotels. Le nai ia e whaavanga ia nei vaenga la iti nai pe nei accommodations ia manai motels. Ia wai fitau i le manai tamari o le tātou atunu wai pe e whaalava fo i le whaatua whala inga tutu mamau ma le alofa le whaatino inau o nei vaenga ia. O lesi vaenga e avatu o le whaafitai lau o whionga ni minsta e tusa o teuteunga pe whionga maari e le saunoanga le whionga le ri Palemene. Ia o leo tau whaamana e nai mai isi o vaenga ia e fiso o tai e mai isi matanga aluenga. Ia e lo au fia o mai tonu le isu ina le ngata o certificate. Ia e whapei fo i lao le immigration fo i le issue mai temporary residence.
ia mo le investor le o mautino o ia le ala alu le business ia wai e pe fe na mali ni so saunong ia ana sau nei ole afo ole investment ka ke la kula fa ka merke paps ro tara di mala wal ia e pe ona isi va enga na e fa ftai la o fionga minister me se fo ole fa nga malo le mo fa yona to te ia tu la fono le ina ia ma fai ai ona nga i tonua ia le pisinisi le mafuanga na desitala ai matalo sanga ai le investor le ia ile fati nonga ia nei o le siva enga e va to e 45 time va to tu alalo ale afo ale nei tu malo o le wa ia ile malo si anga le wa ia nei va enga i o tau fa mana na la titi mai ina ia mafai ona maua le ava no le au fainga luenga e fati no ile la to nga luenga ele ngata ila fainga luenga mtanga luenga o pisinisi mala ala manuia malipa a oisi mtanga luenga malo e nai tau sanga to atu sau tasile to atu nga tasile fa fita uri sa ngai fo mal official fa no fa mawina ile fati no ina ola nga luenga e nga ia to ia fa mo mo fo ia mai pisinisi a wa fainga fa vai ia mata yala tatu malo mo na tina e fainga ta na fa matu mai ia fa mo mo ia ma fa mtalanga fo ia pisinisi e fa taila o fionga ni mista ia wa mafai ona sila fo i vai nga ia wai ele ngata fo ia le tama a inga ia ile tupe ia a o ta fo ia fa matalanga ia fa mo ia mo nga ruenga fo ia nisi tu tino tatu malo ia wai ia le fautu ina tu langa tau le tama a inga o le si vai nga e va tu ile tu alalo ia e se mai tu la fono a ona isi vai nga fo ia pe i tu la fono teu ma si vai nga fa pena ile anga ia tu ole o fai pisinisi tu ai no uma fi anga pesa avatu e fo se vai i tatu prisiti ole mana ia ole anga ia tu e monima fa ma oni saunoang e tau ngo fie ai ia fe fa tau inga ma olo ia au te fa tai lo fiongan minsta me so tatu malo o tau fi umaya awa le upomoni ai pe na mari upole tu no uma fai matua ele ole taimi nei au tai au ele ole la waman au le fa muli watu o te vai rupeina le saunoanga le fionga le minsta lango te manatu ia au leo tatu o mai o tau no fai sa tatu malolonga manatu foi fa unga se mai le uri sa tali ai lo to sua e ile manatu no fo la fata te ese ngalu ngal fono fai tu la fono mo lana malolonga o le uri e metal drugs e tawa na fa mai o le lei tu langa ia ia ile manatu le sa falia isi la nga momwa e tawa fa mai o le lei ia business ia esale retail mai le wholesale mal hardware ai sale meta wai tu le e monopoly e exercise e tangata polisaina e le ngata in a wholesale to retail to find hardware a disadvantage ai tatu tangata al melale tau tele le to tila ia le tanga lunga fo nga fo mele a fai de wholesale a fai de retail a work ko kapa isma aisa la le exercise single monopoly ole a pule atoa ia oloa matau oloa ai fengata ina isio tatu tangata olo o tam fai foi te watia e ola to ainga e ai le tutau o mene o foi o to shaki o citizeni o tangata o mai ele leo na shaki leo la to citizeni ele ia sila fia le tu nu o mai o le situ o tatu lisi le tau on la fa leo fa pitoa mo tatu tangata leo tau manatu pena leo no ia lisi le na vatu o tatu fono ele o fia le tele le la sa no si sui isi tu nga business tong ta fiofia mo tatu tangata e ta pela o so tosi e ta pe o format ta pe o loia o isi tu ai ma se ko kwela e o ko ka ko
aka ko sutusi matatu loia sa nga kala ko kuila o la fo ia la to loia lela la pui le ya tutuila ia fo ia awalava ni sawatu in tatu loia pon tatu accountant fatuni la to business i Amerika Samoa e fai fo ia se tu le lila on se i kilo pe ia le mtanga luanga ile tulanga ia o me o lo fai isi tu no e au fia fo ila ma le autosiata fo mai e fa pe fo ia insinia la to umane taona tato titilo ia ia una ia le ka wa ia le lisinga publish mai o mo me lo ia la fai la to la ko practice la to officer sepe over el fasela la fa io loia allora winga ka ofi pe ya business ia mo tato tangata ma wai foi la to seleni lo vemo le fontalai o se al tato tunu ne tai sauta ia ainga ya ma le vo te loe se me fengo fie po ia le minsta nga famia wa nga yo lo le minsta ko foi langa mai lo mai ai masala ta foi le e fai la to fa lo retail to fai la to wholesale ya nga langa mai lo la ya fa la velave awul fai la mea ia le tulang fainga taina ia la foto pe le Palemene mal capeneta fulisa ia le tofama le fautanga ia o le fainga taina o tatu tunu fisauta ia inga lo fiona fontalai ia o le sao le ele tato afoi ele tato mta upu sauta ua le tulanga lea ele sato tangata ni o me mai fafo i masangase ia lua o le aisa ma le AIDS e tawan siaki pea a iaila ele afo ele tulanga leo o fuala o fasaina se va mal mole o fiona fonsta lai po feo ia le tulanga fo ile leo o mato suanga specimen le na o leo mo sile ma le lua e masina ele mo mai ai ke wa mai me o ngofus ka mai ling ia me fale ko ya nga singa le alte la ngona le pisio le tom tanga luanga ya se o mai po femme o ia le unga na me e te o te falo ya tu le lila le la ve e la voile ele aisa pe ona mo mai isu nga ia sa fa ta to ya manuel fono malo fa tai lo finalo ia felan ran wa ia fa tuanga ile ne voi tu la fono fa malo fa so ile o fionga te tai o le tuanga ia o popona le to lo finalo va nga le na muli ai la sa wanga fa ilo ai tono le mortal nei pa un meta tu tarsia tau manu uma ila to sa fa tino ina fa mo fa malo fa so o mo pele no na tele to tele ani si o le tato fionga fon fitalai ia lo fionga ni minstao o le tiute ia se tu lai mai po la se va nga te fio Whaftai mo lea manoa. Ia sa tu usi ale. Finangalo le. Tai le tua ngai. A e nei vaenga sa ta ua e fia mawai se langona. Tulanga le sa ta ua o pisinisi wa lewa na iai. O lea iai me o lo o mai e le o tiutea. Ea mo le silfia o le lavo matai tu uma. Lea ia se me o aifo o avefua e le o tiutea o lea. Nga solo ame uma ye siaki uma ye mon liteni na yo ngatasi uma tangata uma le tato tunu e mai sala fai business ma fa la o ia fa malo fa ftai tele lava le o nanga malo fa ftai lo finga lo fa li o lo fionga ia e furi te me fai mala pe o la unga e fa malo lon sai lo fionga le tamam tanga luenga lo fionga mista tu sai o le va nga o sa no ia ia lo mo le va no mo se si sui mai ta watu ia o lo to tele ni si o le tu mot ia ona la folo le tu pe se le o ia le tu lai mai le sui a fionga le mistalong lango ta longa malanga o le fia o le atunu sa noia tai lau fionga fonga fitalai mole ava no
tula imale whalalo te utala man mingau whatalo whailau fionga le whonga whono ia whatalo foi le fionga te tai o malo fionga Palemene male sui Palemene me se foi le malu tau e o kapeneta nei foi tu le malu so whainga minstara ngolang talo foi le fionga le te tai o le tuangai la fionga sui te tai ia te nane le to au mo fo malu sui malu mo le Palemene nei la fionga le whalau tu sol fono ia me seo whaururunga o mtanga ruenga ia masa mo tapua ia le fono uso le turu talua ia no le ava noa mua nei tu malo ia te lolo to aso foi nei o le tatou Fonotaga ia e whatalo fai nona tūlanga au te tele ile whafonga tapua i mai o le tatou o tunu mai o nao se io nei ia e meise o le tapua i mai o so mato i tu malo ia e fia whai lava foi sao le nei tu malo e tu sa le tūla fono o loo ta o te luma mea o na teunga ia whawhitai lau fionga ni minsta ia o leua ta o tole forsanga i luma mea i tu so teunga o le tūla fono ia e fia soani e tu foi fiu e tu whatunga o lo titi ia wali tūla fono teuteu o lo ta o to nei luma mea o le ta ue nisio saunoanga le whaifia au lea sa tambua ai te sauninga ma le tatou Fonotaga le amatanga o le nei vai aso ia whaonga i nei le upu whapea o whawhita auli o su ia i rui tau ia ole vai mai fo ia i la tau i le lalo langi o whainga whaavai po le tuo policy ia o rui tau o tau o avanoa e whaiwhai ona whapea se fisosoani ma se motunga afa le nei tu malo ia o avanoa e whaale ia atili ai ia whaatinonga o au nanga mga aruenga ia awao tātou tangata ia e peona a vea maano liu o le whiau o le aso o lo tari maumai o tātou whaiva o le vaenga mua lava e pēwhia avatu i eise langona ma se tualalo ia ai nei tu malo whawhetai o lea lava ua manino ia e pēwhia o nisi o finangalo le tātou reserve list whawhetai o nai te ua le maua se avanoa o le nei tu malo wa lea la whaase i regulations i tu la fono whaatonu tonu ia le whaatala noa ina ia me siro le ua maua le avanoa i tonu le mauta fono e ina isi vaenga pena sa ta ua le tātou presiti ia ai ua sa ua fo inisi o finangalo sui e paule si vaenga le tau batu le taro sanga i lau fionga le minista pe a whaitau ane ai muuma vea o le tūlanga fo ile e wale nā male la ina leo mai o whai pesinisi mai whafo tūlanga leo le tu ese ina o motels ma hotels o le tele o whai pesinisi ia mai whafo o pe o leua le lifai i motels a ua whaatuputupula ia fo iso isu so ia tupu ma le taimi nei te longona e le nā male la ina a tō wanga ia tu ia e whātua al pesinisi te ile o whai manai potu fo ile manai accommodations fo ile pe tolu pe wha pe lima ia e mana ia fo ile e pe o le palolo mua fo ile o tala i titia te whaalongo tu ai whamatala me le tio e whaautu e sua maria ni wa ati e pe mana ia mo fo ile le vai ia a ona tu atu ia e tautu atu wha pe nai la o fionga ni minista se tu alalo tasi na business e mana ia wha pe o mai investors fo ia mai wha tu ilunga le levo fo ile o hotels le nai ia ai whaavanga ia nei vaenga la iti nai pe nei accommodations ia manai motels ia wai fitau le manai tamari o tata o tunu wai pe e whaalava fo ile whaato whala inga tutu mamau ma le alofa whaatino inau o nei vaenga ia o lesi vaenga e avatu ele whaafitai lau o whionga di minsta e tusau o teuteunga pe whionga na maari e saunoanga le whionga le ri Palemene ia o leo tau whaamana e nai mai isi o vaenga ia e fiso o tai e maisi matanga ruenga ia e lo a fia o mai tonu le isu ina le ngata o certificate ia e whapei fo ilao le immigration fo ile le isu mai temporary residence ia mo le investor le o mautino o ia le ala alu o le business ia wai e pei fo na maali ni so saunong ia ana saun nei o le afo o le investment e ka la kula fa ka merke paps do tala di mala wal ia e pei o na isi vaenga na e whaftai la o fionga minister me se fo ile fa nga malo le mo fa yona to teu ia le tula fono le ina ia mafai ai ona nga i tonua ia le pisinisi le mafuanga na ndesi tala ai matalo sanga ai le investor ia ile fatinonga ia nei o le si vaenga e vato e for time vato le tu alalo ale nei tu malo o le ua ia ile malo si anga le ua ia nei vaenga i o tau famana nai la titi mai ina ia mafai ona maua le avanoa o le au fainga luenga e fatino ile la tonga luenga ele ngata ila fainga ruenga mtanga ruenga o pisinisi mala ala manuia malipa a o isi mtanga ruenga malo
nai tausaga tu atu sau tasi le atu'atuga tasi le fa'afitau le sa feagai foi ma le ofisa fainumera fa'amauina i le fa'atinoina o lana galuega e aga'i atu e ao fa'amaumauga fo'i ia mai pisinisi auā faiga fa'avae ia mataiala le tatou malo mo lona atina e faigatā ona fa'amatu'u mai ia fa'amaumauga ia ma fa'amatalaga fo'i ia i pisinisi ae fa'afetai le afioga i le minista ia ua mafai ona silasila fo'i i vaega ia auā e le gata fo'i ai le tamao'aiga ia i le tupe ia a o le tāua fo'i ia o fa'amatalaga ia ma fa'amaumauga ia mo le galuega fo'i anisi tutino o le tatou malo ia auā ia le fautuaina le tulaga tau le tamao'aiga o lesi vaega e matu ai le tualalo ia e se mai le tulafono a ona isi vaega fo'i ia e pe i tulafono teuteu ma isi vaega fa'apena i le aga'i atu o fai pisinisi i tua i nu'u mafio'aga pe sa avatu e fo'i se vaivai i le tatou prisiti o le manaia ia o le aga'i atu e moni ma fa'amaoni saunoaga e taugofie ai ia fe fa'ataua'iga ma'oloa ia au te fa'afetai lau fionga minista e maisi o le tatou malo o le taofiofiu maia auā o le upu moni ai pe ona malia upu o le atunu'u ma upu faifai matua e le o le taimi nei a o taeao e le o le lau amanu a o le fa'amule o atu O te vairupeina le saunoaga le fionga le minista lagolago te manatu ia o lea ua tatou o mai ua tauna faisa tatou malologa manatu foi fa'augase mai le auli sa tali ai loutou sua na ira o le manatu ona foa la fa'atatia ese galuega le fonoaoa faitulafono mo lana malologa o le auli
Se kanga ka far ni sa ngei fer wai ngei mo lima kausanga ke au siksek ale ka ke kemi bonga au la pe for kula fongo immigration ni ale fa malusia I no work permit, no business, no job. It's simple as that. Ela fa malusia ngel mena awalava ngi ko wal mengale fer kemi ngi like you my application a permanent resident is Nango mai ngai o me ka fafao ke ia o umangi usau fai ngo fo ko lo markengi sa mo ia permanent tai lo nei ai ka ua ka ko kalngo lang le kupu foi io ka ko wa ka me sponsor sa mo ka ongo le ar kupi ia io le e ba kupele fa malo si le fionga le minsta o ku konguia e ka wenka ko kirkiro le ka ko kula fongo le ya e va ku fa malo si la ngolea nga imeleska kula fongo le kala ngoa it's citizen by investment kula nga la yo pisingisi ke kenela nga en fer ka ko mele family onga la kupe fa adu nga mawalo lo siksen ale wo ma pasir mok e umange e lei ma sesi wo invest nga me ongo ka nga ka keren ka ko family onga le vola muri mai le nga kula fongo se ka ko fe ku ngai pe fa maka e ka kaunga aver ka ko siksengi e voi liu wa ku langa ka ko kapingek la ka ke mangu ka ko siksengi ka ko passport ala ka ku ngai kula fongo ngal mo me vola no national ID pa wala nga me sa ngei fa pisingisi le se fa ngua le sa nga voting le se me kas o fuanga nga o le ka pengal ka ko malo inga ye pui il kulanga le ka ko kakangu le ka ke popole ye ave ka ko kakangu ika ngaka yo mai fai pisingisi e o manatu e ka ua fina nga lo sui ka ua nga bakse fa mam na manga o iyo lo anga ye ta penanga al tatu malo ye maranga fa lo ya malo fa ta ya Amusa fa lave sa ngon ta se si va nga le langa ta ua la fionga pan mia o le mea tonu wale le kupu le whawhitailu le tala noa tuai. O le ka alo la venga I supply and demand. Ka ofi le moa, o ki supply. Se iaru dunga le demand. Ia ngā mero le waru dunga le kau. Ai, el mea a whai o kilo iai. O le mea langa le e loa le malo supply e mai. Ai, mai ko e tempa le venga le lalo. Supply and demand. Wafkaila. Ya malo faftai ya langa le tulai mai pele fionga te tai malo tu o le fofo le ua fai o le price control board ina le tupena ele mafai la ona toe pule le tangata le tau ona moa o le la fatu la ngatu le tanga luengo tiute tanga luengo la fonga mal pisnisi mala manuia le tau e alu le pusa moa le masina ale tatu tala no le mele pa maunga tolu sfuru le fast food container fast food futu mole tatu tama mafa le masina a month tu sa maleono fitu milione le tau sanga moa no wingo le tatu ro le le me tatu tama mafa le masina a o haya inga ia o le pui el tatu malo fa tu tatu tau o loa komisi o le tau o loa le ufai mai o te teletonu e le to iei ni me le la tu fatu langa sao lava le tauna mai le importo le moa mai fafo tu iei jato GST le tiutio le moa tu iei ma costu mo le wafu ma me uma tu lo iei ma polo fiti fatu la fono ale tangata e na maua lo le tau fatu el pusa moa malo faftai ia o le vaenga foi na langa de finangalo fale te to ia o le tu sa le mal fa mamanga te tai malo e fōringa mai o le lato e whaita to price control board loka I lo ngā lea lunga ma lea lui laro tutusa umalo leo tangata whai pisinisi tu langa lea mata watu o so lei tu o le maota ia a le whai o wharia whina ngalo le whionga te tai o le malo ia o le whai o sao no se tasi o si o lei tu o le maota ia e pele o le avanoa nei la alafo atu ta uane eise isi whina ngalo ala alafo atu lau whionga le minsta tu sa o whina ngalo whalia
o le maota i le tātou tulafono tau whaofi. Ia, tai lau whionga le, kong kitalai mo lawa noa. Tu lato ambo mbuona, whaftai fo isui mbaluna. Sau noa, tua lalo fe wale, tulafono le, tatu malua bese wani matanga ruenga. Mai tau lau whionga le, kong kitalai sau nanga sun mbalu. Pe mafuri lawa i fautuanga. Fautuanga le leia wale, teu te unga tulafono, tau whaofi. E ngā wene tulafono lau whionga le fōwhitalai. Mula te fōie, le fōie le au ngā me tupu. O tulafono nei sa fausi eina le te luafe. Ia le mai tau atu, e porwa te mele o whionga le alama. Oie le, ia le tū, tia BP, ia manatu, ia wāptai laua wō mai. O whaini teu ngā wāle, e manuia da tunu. Sa tu lava e sau noanga sui malu. Me tau mai foi lau whionga o talai a sa lofu lava ma mai tau ma tustusi. E amana ia foi a whing ngalo sui malu a tai le whionga di Palemene. Tai le suaswani mai foi tau. Ia le tolanga momoa fia tau talai ai. O le tolanga fia. Lau a matar tato Price Control Board. Porque tato Commerce Commission. Te sa fono rasta wai. Ia tonu nae fo iere tele o whawhitau le pena. La ngai sui. Mdato lau whionga whawhitalai lau tari pia i sui taitasi. Whaingo whionga mlamba le taupu. Ia, o le sui malu pasalanga tō. Ia na fulu laba le ilis whale o leo. Ia toka whuni wa mafuri le saunanga. Ia tele laba le i whautuanga. Tūlanga lea lau whionga le swimbat. O le sina vaenga le tulafono teu nei. Malo si anga ni tanga benga. Ia whai isu suenga i pena la ngai lau whionga. Ia lau saunga le whionga le i Palemene. Ia tūlanga tato CPI, ia isi taimi. Ia si vaenga le public awareness ma. Ia whaftai mo whautuanga. Ia twoi la whamau lalo. Ia waia le tapenanga le tato tulafono teu. Sai pula whionga sumbaru siumbu. Ia, tūlanga le background checks. Ia pelesi ngā vaenga le. Te unga tulafono. Ia lava le taimi e sua e o tarasanga mai. Pena mai tau foi le. Te unga mai le sulu aso. I le whāwai aso. Ia whai uma puti whāwai aso e le i. Uma psesuanga. Ia whai atu atu tua. Ia, e whionga le sumbaru whanla time sama tau. Ia tūlanga wa lisi whale o leo. Ia lewa talia le tausanga. Talia le whautuanga. Te matu fōi le tūlanga le tua wanoa i la tau fōi whaipisisi mai whafo. Ia whaftai mo whautuanga. Taunga whio sofuanga. Ia pēno taua. Lewa matar tatu Price Control Board. Ia le whionga le sui maru whale alupo. E tūlanga le independent review, pēna tāu wai le o whionga le Loia City. E wa toi whātere distinga ruenga le whionga Loia City. Ia mo le tali le tūlanga. O le wa pēna sile whiwhan bota le whingalo le whainga malo. E wa tua fo i telo lo i o mtanga pēna. E lo whisa Loia City. A tono ira la whaingo whiele inga ruenga. Ia le manatu foi le mau i le tula le vaenga rea. Peo le sa o le mistasa iai le whai unga e. Toi bibu inga le tausanga. Ia lewa tu Loia City. Tu toa tasi le whai unga. O le mistasa lapa o le matanga runga funa. O le winga nga le. O le vaenga le te unga. Ia talia foi le whautuanga i le spot checks. Sa o leile whengo simbadu. E tūlanga leo tali o siaki ia whamalu watu. E pule labo le company. Ia tō mai tau fo i tele o pisilisi anai tangata. Ia tūmu le wall fo le i siaki fo i paus mai whafu. Ia tūlanga le ia pule labo le company lava i la tau. E leo toile malasi angan malo. Ia tūlanga le whasalaunga ma report. Ia public awareness ia o tali ama. Ia fia le o tuanga. Ia so uso sa nganga wha suimbalu.
On mele tau mai tau lo whenga le whongwhetalai. Pe o tau tu wā tasi le Fire Investment Certificate. Ma le PCC license. Pe mai tau hoi tu lai so le. Tu le tulunga le whionga le swim bank. Le whionga le Mingstar. Tu pe mbaua. Ia ana papau. O tu langa le ese lawa le FIC. Ese le PCC license le pe o ta ua le whionga swim bank. Le PCC wela iti e whatau oi ni uma. Ia o vanga le. Ia ngā whamba le whionga le Mingstar ia. Ya paunga ya swimbalu ya mga fa le kota le fu ya pisinisi mai fafu ya taria por tuang pero swimbalu le pata tu pai lalo ya ta ua tu langa disfalo le fo imba ya pero ta ua fo le vesel mista ya le ayole Nau ngal mista ya tu to tasi fa unga fa ya tanga ben. Ora unga fa ya lo polisi. E te na sa sanga. Ya ave se si ya polisi la bo ya mista fa na tanga ben. Ya tu langa foi le barbecue ma le tu langa pe no tau. Yo business ya le la lole. Wa ngale la fonga fa ngale sta ya on po paunga. E whionga swimbalu ana mbomboa, ana amaa mbomboa la whionga le. Suitai tai. Ia, le sere vai te ngā tulafono. Background checks, due diligence. Ia, o taria ma fia le fautuanga. Mea uma ia fautua mai ia rufa mau mai lalo. Ia tolu fautua foi ma tulafono. Ia, tua faisi tala. Ia le whionga tai le tuangai. Ia, tai foi ma le fautuanga. Ia tulanga le te tulafono. Beneficial ownership. Ia mautinoa. E ona ina business. Ia tulanga le pe on taua foi ia. Business mai fafo. A meto e fai ia no ratu pe nei sambo. Ia tulanga le o ile te tulafono. Tau lawa mbatai tu le tulanga. Tu se sendo ho sei mi te o hardware ia la sisila foi ia tanga wenga. Ia maisi ia vai na sa ua lau. Sauranga. Tulanga le aisa ma le wha mai se tulou. Ia tonu a ngā fo, le sile vai ngā tu tatu sa iringa. Ia vai ngā tatu e le isu inga tatu Foreign Investment Certificate. Te wele so malu prautonu. Ia sao le sauranga la whionga so malu. Tulanga le pisilisi. Mo motels. Ya. Ora silsila fo ia ni tanga ruanga. Ya male le swimbalu fa tonu. Ya tulanga le background checks. Ya male vaanga yo pe ta wo le fenga le parmbia. Ya ngadu fa ta se ni tanga ruanga. Lemsio ya male su fo maloina. Ya tulanga i. Quality o me ai ma pe ta ua. Ya. Ora tulanga le independent review ale penta ore. E abre tor sangue le official loisi. Ora tuina tule le mista. On mista la fifiria le independent review. E fai le. Pero to e patinoa e fifiria le fai le suelo. Per tale tule la ofionga le. Come petalai. Paftai mo la boa. Ma lor sa no era whionga ni minsta, ta tonu manino uma mta upu sala ngai sui mamalu. Fa tau tu la fonu tau fa ofri nei fa malor fola manino. Fa tata pena tari mai fina ngalo de mota, fa manuia le tue la whionga malutanga ruenga. Siri por a fai tau ina nei tu la fonu tau fa ofi o te unga tu la fonu tupe teu fa fai ngaluenga ina mai fafo, luafe luas fumoleono ilona fai tau nga fa lua. O eu finangalo iai sau noa mere ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Stula fono e teu tau el, tula fono tu peteu fa whainga ruenga ina mai whafolua afe. O le tula fono ina ia, pui a. Ai le whamtale ino upu, mo le o lo teu fa whainga ruenga ina na tupe mai whafo.
Ba toe te wai le whamatala ina upu tupu teu whawhaingano ngaina mai whafo. Pui pi. Ai mo le lisi wha leo, ma le lisi wha tapula ino pisinisi. Po o ngā yo inga tauta mao ainga ina ia whaatonu ina mai tonu o tūla whanu whaatonu. Pui si, toi whamanino ele wha ngā solongo o tansanga mo situsi wha maonia le resta laina o tupe teu whawhaingaloenga ina mai whafo. Mo mana onga mo le tui na atu po le te ena o whamatui na atu o situsi wha maonia. Pui ti, whamalo si ai, maro si anga mtanga ruenga e mata i tu wai tau sio nei tūla whanu. Pui e mo whai eile mtanga ruenga o na wha o ngā whamtalanga mai pule whaatonu atunu i whafu. Po la laso upo le malo, ma wha aso atu whamtalanga isi la laso upo le malo, ina ia soso ni aile whaatino ina o ananga luenga tau ave, i lalo le tūla whanu. Ma pui wha, ai mo wha moe moenga e so tai ai. Tusa ai ma tūla whanu tū mau, o le atu ina atu tūla whanu tau whao fio teu unga le tūla whanu o tupe teu whaaffaingaluenga mai whafo, luafe luas whunu mo le ono. I le komiti o le vaenga tau le tamau a inga, mo le iloina, ma toe li poti mai le whanu au, i se Fonotaga o lumana. Ua tātou taunu mai, i le whai unga o le tātou ngā luenga e tusa o le lafo na whamaonia. O le atoanga foi leo ngā luenga sa whātulanga mo le nei masina e tusa ma le polokalame o aso fono a le Palemene. Whamalo le on sa, whamalo le whapale, whaftai mo le whasoa, whamalo le usu fono le Palemene. O whautuanga uma sa ato wha ia i usu ngā fono, ta otola ia le Palemia ma le kapeneta. Mo le sanga whauwhawina o tātou tūla whono. O pulawa ia e masani ai le atunuu, e te tele a pesenga e matua le o. Whamalo whaftai, o i tūlele ia o le whamatai e mita ai, so o se Samoa. O te whamarulu atu foi, pēr whai wa iai se se o le whongwhtalai. Iau tō waro lofa ma whamangalo. Anga le le ali i toenga o le nei a fiafi. Alolofa tātou komiti, sila ane ngā luenga o tuinatu mo iloilonga. I leo se tūlanga le toi whanoi mai mo se whātanganga i leisi fono, i le fono au. E wha mai ai au tō iloilonga. Whaftai atu tāpua inga mtanga luenga, whala proputonga tu maotia si o tātou malo, ma le mamaru le atunu o lo tātou mafuta pea. Ma lolo tau tāpua. Tāpua inga Samoa, ua wha ma lo talo. Whaftai tāpua, ua e manuia ta warumanga lau Palemene, ona o lau tāpua inga. Pea whai wa iai se a leo o lau Palemene, ia lofa ma wha mangalo. Ia wha manuia atu le atua, ia te oe le atu nu pele Samoa. E le whai titia foi le whaftai au aunanga ese, Masani o lo ngā rulua i taimi o Fonotaga le Palemene. I laua fionga le komisina ma le mtanga luenga o leo, ofisa sili o pulenga ma le aufai ngā luenga le mtanga luenga o fisota inga, ma whamtalanga te konolosi. Komisina ma le aufai ngā luenga o le pulenga o aunanga tautine i mō. Ofisa sili o pulenga ma le aunanga o le malusianga wha editise. Pule sili ma le au whainga ruenga le kampani o le Cool Line. Whawhetai mo le au aunanga mā lo le ngā lulue. Ai tātou te lei toropo o te tāro sanga atu suis fono o whasale le angatasi. Sei e saunia se te tāro e whai wai le tātou fono. Malo whalolo. Nau whionga le whongwhtalai. Ia o lo tu lai mai tai o le malo la tu atu le wanoe la o whionga le li Palemene. Na tu le tu ua whapoe vanga le tātou mawhitanga o leo e tanoa ma whaalava fwoi le moa i lau saunonga whai o le tātou nei fwoi Fonotaga. E ua manatu e tu lai pē wha leo le whawhitai e le tātou mota nei. E me se fwoi le malo ma le kapeneta i a minsta lango lango. A urulungo mtanga luenga i lau whionga le whongwhtalai. I lo lava e le whaingofio whai valo filima.
tawa me ina fo le tatou fonotaga lenei aso ia lea ua e saunoa faafetai le atua tau i manu le tatou faamoemoe ua iʻu ma le manuia le tatou fonotaga lenei masina ave fo le tatou faafetai ia le tapuaʻi mai asio tatou atunuu ia tatou ave le iuta matou foʻi le tatalo ia o le tatou palemene na avoʻi tua le mota ua feoga i le taʻitaʻi o le ituagai ma le sui taʻitaʻi ma lenā itu e o asuaga o le vaatele o le tatou fonotaga lenei masina ia tatou saisaia nei fausaga mo samoa tua ia maga le tatou maota tatou te faalē felafoaʻi foʻi upu matala ma suaga o le vaatele auā le tausiga o le tatou vanonofo matou te teletonu e tasi ia le tatou faafitiga ia manuia samoa ia matou faamanuia atu fuafuaga ma lavasina o le amoemoe seʻia tatou aulia o ke topo a tatou toe feiloaʻi ai faiva tiute magaluega o le afegai ma le maota e mai se foi lau afioga le fogafetalai tulaga foi o tuatoanoa ma malaga ia malaga ma le atua ia tatou toe feiloaʻi le vaua e saunoa le tulaga o tatou komiti faapalemene ioe talo foʻi le paia o taitaifono mai se foi tatou komiti e lofagia le tatou galuega ia tatou taupuleia faafoga mai e samoa o manuna ua foʻi le faivalofilima le tautuaina o sio tatou atunuu paia faaletala lelei ma malu faale atunuu tainane paia faalemalo ina ia uli masao le tatou faigamalaga ia o tatou faataumoava atu le faaiʻuga lenei tausaga o sa matou leo lea lau afioga le fogafetalai ia e leʻi maia le tatou tatalo faaiʻu tatou te taumavae ai faasoifua ia ma i manuia faafetai saunoa e lau afioga le taʻitaʻi o le malo ia o loo faafofoga ma ua foga maua le maota ae a le tapuaʻiga si o tatou atunuu i ona tafa e fia ia lea foua e faamanuia le tatou nuu o le tatou atunuu tusa o le tapuaʻiga ia ua sao ai manu faamoemoega o le palemene i lenei vaiaso lalafo atu lou sui o faasaleaga tasi mo se tatou talo e faaiʻu ai le tatou fono tatou i fo matatalo e lelei lava oe le atua e matagofie lava oe o lou lelei ma lou matagofie ua faaiʻuina ai le manuia le fonousu a lou palemene e pe ona iai lona aso mulimuli lenei matou faafetai mavatu le viiga ma le faamanū ma le faaneetaga i lou suafa ona o lou taʻitoluaina o so matou faatauvaa ma so matou vaivai faafetai lou filemu ao tauava mea ai fonousu a lou palemene matou faafetai tele le atua i mea uma ua e tapena ma e saunia mo lau fanau faafetai foʻi le aliia i le tomai magavaa ua e faagavaaina ai i matou e maise o lou atunuu o pulega ai le gata i lea o i matou ua taua o sui usufono o lenei palemene matou faafetai atu i au mea alofa ai pagalea le aliia o i matou se fanausesē magasala e lē tautō laulauina i ou luma o matou faaletonu aua matou valaau le aliia ma le agaga o le loto maulalo faamolemole seʻi e lofagia faamagalo lau fanau sausauina o matou faaletonu i lou toto ina ia avea i matou o fanau faamagaloina mo oe maufeaga matou valaau ia iai lou filemu isi o matou atunuu o lenei usugafono o sui taʻitasi o le palemene le aliia u matou talo ia iai lou filemu mo i matou uma matou talanoa matou faasoa ma fesufi aʻi auā se manuia o lou atunuu o loo tapuaʻi mai alofagia le tapuaʻiga na io matou matua ona io matou aiga ona io matou itumālo e maise le loaloa o samoa o tapuaʻia o matou faiva matou talo le aliia ia faamanuia mo i latou faamanuia foʻi faaululuga o matagaluega le malo o e o fitaituga ia auā le galulu e punou aʻi i se manuia mo samoa mo ataeao alofagia lenei vaiaso ma lenā vaiaso o ai o foumalaga ona o malaga faalemālō le aliia e faamolemole taiala o i mea uma puipui ma malutia lo latou soifua ma lo latou ola taliu mai le uto matou toe feiloaʻi e fai ma viiga o oe tumau pea lo matou faatauvaa taʻitaʻi le soifua o lou palemene i lenā masina fou pe a matou aulia i feʻau ma galuega masani auā lo matou valaauina matou talo le aliia ia maua le filemu matou te tapena atu ai ona fonotaga o lea la matou talo tulimuli auloaina lo matou ola i lenei afiafi o ala uma e uia faamolemole faalaolao ma faapaolo au o lea la matou talo ma le olega latu lou suafa iesu o matou ole ma talo atu ai amen
Mori atu te whaafitai, whaasale anga tasi tu sa o tātou tāo sanga mori e whai o tātou Fonotaga. O te whasisila atu a tolo pōnei tau manga whono au whai tula whono, se ia ulia le aso lua se fulu o ke topa lua afe lua se fulu male ono, i leo i tū la iwa tau se fulu le tai au.